Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. Гузоришамонро аз рӯзи дуюми қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо миёни калонсолон манзури шумо мекунем. این مجمع قصر تنیس و نمودهای ورزشیابی است که روز دوم پهلوانان میانی هم نیروسنجی میکنند. یادآور میشویم که قهرمانی تاجیکستان از بزرگترین مسابقه سطح داخلی به حساب میرود که ورزشکاران میتوانند برای موقع خود را مستحکم کردن در میدان داخلی مبارزه برند و راه خود را برای سبقت‌های بزرگ هموار سازند. و همکنون چون مشاهده کردیم روز اول قهرمانی تاجیکستان واقعا هم یک فضای خیلی خوب و یک فضای جشنی بود برای تمام مخلصان و ورزشکاران و بهترین ها روز گذشته توانستند برای قهرمانی مبارزه برند که البته نفران ارزنده در وزن‌های 60 66 73 میانی مردان و 48 و 63 52 معذرت میانی بانوان معین شدند و البته که آن نفرانی که روز گذشته مبارزه بردند الکی موقع خود را در قطار بهترین ها در داخل کشور معین نمودند و امروز هم اکنون ما توجه میکنیم با آن ورزشکارانی که در وزن‌های 81 90 100 و جمعی 100 کیلوگرم اونها رو مهارت خود را نشان میدهند. اما اکنون امروز هم همه آماده است برای برگزاری قهرمانی تاجیکستان و این هم ولادیمیر الچالینوف است که البته برای جودوی میهن یک چهره خیلی آشناست. محض انا همین مربی صاحب تجربه رسول باقیف را به بازی‌های المپی آماده کرد و رسول باقیف توانست برای ملت ما نشان برنجی بازی‌های المپی را هدیه کند. یادآور میشویم دوستان عزیز که بار اول ما چنین مشاهده کردیم که یک سطح و صفت فضای خیلی خوب مسابقه های داخلی را فرا میگیرد. این هم از آن درک میدهد که پهلوانان ما در فضای خیلی مساعد در میدان های با شکوه آمادگی میبینند و هنگامی که به مسابقه های سطح بین المللی رسیپار میشوند و این مطابقت البته برای آنها کمک بزرگ میرساند. و چون روز گذشته امروز مخلصان هم بایستگی نشست جایهای تالار را پر میکنند و برای دستگیری
паҳлавонон албатта ки имрӯз мухлисони зиёд хоҳанд омад, чаро ки мо рӯзи гузашта дидем чӣ гуна толор пур аз мухлисону ҳаводорони ин риштаи варзиш буд. Ёдовар мешавем дӯстони азиз ки ин ҳам собиқадорон ва дӯстдорони гӯштин ҳастанд ки имрӯз барои дастгирии мухлисон омаданд ва онҷо собиқадорони гӯштини миллӣ ҳам ҳаст. хуб, ёдовар мешавем дӯстони азиз ки рӯзи аввали қаҳрамонии Тоҷикистон дар вазни 60, 66 ва 73 чун болотар зикр кардем варзишгарон мубориза бурданд. Дар вазни 60 килограмм Ҳақдод Гулов тавонист ба ҳамаи рақибонаш пирӯзӣ ба даст биёрад ва унвони қаҳрамонии Тоҷикистонро соҳиб шавад. Дар вазни 66 килограмм Эмомалӣ Нуралӣ тавонист ҳамун хислати қаҳрамонии худро нишон диҳад ва тавонад ки барои гирифтани унвони қаҳрамонӣ даст ёбад. Ҳамакнун дӯстони азиз, рақобатҳо дар вазни 81 килограмм шурӯъ мешаванд ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ки аввалин шуда кадоме аз паҳлавонони вазни 81 килограмм рӯи гилем биёянд. ҳамин тавр дӯстони азиз, бо либосҳои сафед намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, оне ки дар экранҳои мо шумо аст, Аксакулов Гулшан ва намояндаи дастаи шаҳри Душанбе Ватанзода Маҳмад Шариф бо ҷудогии кабуд бо арзу эҳтиром рақобатро ҳамакунон шурӯъ мекунанд. хуб, ин аввалин ҷуфте аст ки имрӯз барои мову шумо умедворем ки як рақобати диданӣ, як рақобати арзандаро ба намоиш мегузоранд ва барои унвони қаҳрамонӣ талош мекунанд. хуб, Аксакулов либосҳои сафед ба бар кардааст ва Ватанзода бошад ҷудогии кабуд. Аввалин расишҳо ва партофти хеле диданӣ ва ҷаззобу саривақтӣ Ватанзода Маҳмад Шариф тавонист дар кӯтоҳтарин моҳлат ҳарифро таслим кунад ва роҳи худро ба марҳилаи дуюм ҳандвор кунад. Воқеан ҳам ин часпиш, ин расиши Ватанзода бисёр ҳам қулай буд, аз миён мустаҳкам дошт ва партоф кард ки дигар ягон имконият барои ҳариф боқӣ намуд. Ватанзода Маҳмад Шариф ҳамакнун роҳи худро ба даври дуюм бурд. Расулов Алишер, Ахмедов Иқбол. мебинем ҳамин ҳолати хеле хубу диданиро. бубинем аз пасгиребони ҳариф хеле мустаҳкам дошт, пойҳоро ба пои ҳариф печонд ва баъдан партоф кард ки ин ҳолат дигар барои Аксакулов ягон имконият боқӣ намемонд. Алишер Ахмедов Иқбол. хуб, ҳамекунун дар вазни 81 килограмм чун Ватанзода аввалин шуда роҳи худро ба даври дуюм ҳанвор кард, боз паҳлавонони дигар роҳи гилем хоҳанд омад. Алишер Расулов, оне ки дар экранҳои мову шумо аст, бо ҷудогии сафед аз дастаи Хатлон 2 ва ҳарифи ӯ бошад Ахмедов Иқбол аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ бо ҷудогии кабуд рақобатро оғоз мекунанд. Довар ҳаҷме мегӯяд ва рақобат ҳамакунун шурӯъ мешавад. бубинем имрӯз нафароне ки дар вазни 81 килограмм баромад мекунанд чӣ гуна бо як нерӯи қавӣ ва чусту чолокона ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳанӯз аз аввалин расишҳо ҳаракатҳои Расулов барои таслим кардани рақиб аст, вале муваффақ шудан натавонист. Ахмедов як нафас рост кард ва баъдан аз гиребони ҳариф доштааст ва ин ҳаракати Алишер буд, вале Ахмедов Икромҷон мехоҳад ба тарзи дигар ин рақобатро ҳамакунун ҷараён бидиҳад. ҳолати лад додани дастро ӯ кӯшиш мекунад ки ба кор барад, вале то кунун Алишер Расулов ба ӯ иҷозат намедиҳад. аз сари нав бояд паҳлавонон рақобатро шурӯъ кунанд.
ёдовар мешавем дӯстони азиз ки дар вазни 81 килограмм солҳои тӯлонӣ Акмал Муродов кишвари моро намояндагӣ мекард. Ҳамакунун солҳои охир аст ки Шодмон Ризоев, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ва дигар паҳлавононе ҳастанд ки кишвари моро намояндагӣ кардаистанд. Ва имрӯз ҳам мо метавонем акнун чеҳраҳои навро бубинем. Инҷо аз миёни ҳариф хеле мустаҳкам дошт Алишер Расулов ва партофташ ба мақсад наздик нашуд. Вагарна инҷо имтиёз барои Расулов албатта ки фароҳам оварда мешуд. Иқбол Ахмедов ҳам хеле хуб дифоъ мекунад ва дар ҳол ӯ низ ба ҳамла гузашт, вале аллакай довар рақобатро боз дошта буд. хуб, инҷо таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳамон шалвари Ахмедов, довар ки шояд онро иваз кунанд. чӣ нуқсоне дар он дида мешавад? ин ҳам Муҳаммад Мурод Абдураҳмонов аст. хуб, бояд ҳамон шалвори худро иваз кунад Иқбол Ахмедов ва баъдан иҷозаи идомаи рақобат дода хоҳад шуд. хуб, дар мавриди рӯзи гузашта мегуфтем дӯстони азиз, дар вазни 60 килограмм гуфтем Ақдод Гулов ҳамаро таслим кард ва нишони тиллои қаҳрамонии Тоҷикистонро ба даст овард. Дар вазни 66 килограмм ба мисли соли 2022 имсол ҳам Эмомалӣ Нуралӣ ба касе шонс надод ва ҳамон хислати қаҳрамонии худро нишон доду қаҳрамони Тоҷикистон гардид. ва дар вазни 73 кило ҳам рӯзи гузашта Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ки уни соли 2022 қаҳрамон гардида буд, бори дуюм пай ҳам унвони қаҳрамониро ба даст овард ва ҳамакунун аз миёни бонувон Шоҳида Қаландарова тавонист нишони тиллои вазни 52 килограммро моли худ кунад ва ҳамакунун имрӯз мебинем ки паҳлавононе ки дар вазнҳои 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм миёни мардон ҳунарнамоӣ мекунанд, чӣ гуна барои мо шумо як ҷазобияту як зебогиҳои гӯштини ҷудоро нишон медиҳанд. Як чизи хушҳолкунанда дӯстони азиз барои тамоми мухлисону ҳаводорон ва паҳлавонон он буд ки аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ба ғолибон маблағҳои хеле агар гӯем қаноаткунанда ҳадя карда шуд ки ин ҳам барои рӯҳбаланд кардани паҳлавонон як заминаи мустаҳкам ҳам мегузорад. хуб, ҳамакунун Иқбол Ахмедов бармегардад ва рақобат идома хоҳад кард. ана ин равиш барои Иқбол Ахмедов хеле хуб буд, вале Расулов ҳам дар ҳол пай бурд ки чӣ гуна бояд аз ин ҳамлаи ҳариф дифоъ кунад. ҳолати кор дар замин бисёр кӯшиш карда истодааст Ахмедов ки ҳарифро ба паҳлӯ гардонад, вале муваффақ шудан натавонист. барои аз по нодуруст доштан аз пои ҳариф дар маҷмӯъ умуман мумкин нест дар ҷудо ва муҷозоти аввал ба Иқбол Ахмедов аз дастаи шаҳру ноҳияи тобеи марказ. ҳамакунун аз гиребон доштанд ва баъдан кӯшиш карданд ки аз камарбанди ҳариф бидоранд Иқбол, вале муваффақ шудан натавонист. ҳаракатҳо барои равишҳои кор дар замин, вале ин навбат ҳам бидуни натиҷа шуд. рӯзи гузашта мо дидем ки воқеан ҳам паҳлавонони мо ҳамакунун дар партер ҳам хеле муваффақ шуданд. махсусан Абубакр Шеров як ҳунари шоиста нишон дод дар вазни 73 килограмм ки баъдан нишони нуқраро соҳиб шуд. ӯ низ дар партер воқеан ҳам дурахшиши хуб дошт ва агар паҳлавонони мо кӯшиш кунанд ки аз ҳамон
روش‌های زمینی یا در زمین بسیارتر کار کنند خوب است. بار دوم از همان اشتباهی که قبلا داشت احمدوف از پای حریف داشتن، اینا بعد هم مجازات شد. اما کنون دوشیده دارد احمدوف و او باید کوشش کند که دیگر به اشتباه راه ندهد وگرنه از میدان خارج می شود. سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند رسولوف ولی ضد حمله را خوب به کار برد اقبال احمدوف و میتواند اینجا رسولوف که کار را دیگرتر کند ولی نه، داور رقابت را باز داشت. خوب عجبه میگوید داور رقابت باید ادامه یابد. همکنون خیلی موقعیت خوب را اشغال کرده است احمدوف از گریبان و کوشش کرد که از کمربند هم مستحکم دارد ولی اجازه نداد رسولوف با او و همکنون در زمین میخواهد بیشتر موفق شود اقبال احمدوف. گریبان خود را خیلی مستحکم دفاع کرد اینجا رسولوف و او خوب میدانست که شاید این حالت بوغی کردن را اقبال احمدوف با کار برد ولی او اجازه نداد. این حرکتی رسولوف خوب بود و مکنون حالتی استحکامی را نزدیک بود که استفاده کند ولی در حال از این حمله خود را رها کرده توانست اقبال احمدوف. همینطور کار با گلدن اسکور رفت. در دقیقه های اساسی غالب معین نشد و مکنون امتیاز طلایی را کدام از این پهلوانان صاحب می شوند توجه میکنیم. در تطمی نتایج خالی طلایی همکنون خوب انا این لحظه های با همون یک طرفه حرکت کردن برای رسولوف. علیشیر مجازات اول را آورد. انا مستحکم داشت بالاخره به مقصد رسید. ایپان است اینجا خیلی واقعا موقعیت مساعد بود برای علیشیر رسولوف و بالاخره توانست امتیاز طلایی را به دست بیارد و راه خود را به دور دوم ببرد. غالبیت نصیب رسولوف علیشیر در تطمی رقمی یک. علیشیر رسولوف در دقیقه های طلایی خیلی خوب درخشید. عبدو جلیلوف، محمد جان غنیف غنیجان. اما کنون دوستان عزیز ما توجه میکنیم به دور دوم رقابت ها که جای محمد جان عبدالجلیل زاده آنه که با جداگی سفید روی گلیم آمده ایستاده است با غنی جان غنیوف نیروسنجی میکنن. قبلا اون پرتافته که از جانب رسولوف بود برای ما و شما یک بار دیگر نشان داده می شود که چه جذابیتی بود در پرتافت رسولوف. ببینیم انا همین گونه پرتافت‌های زیبا زیب قهرمانی تاجیکستان از زیب همین شکوه است که مخلصان زیاد در اینجا جمع آمدن. خوب اما کنون داور هر دو روی گلیم میخواند. محمد جان عبدالجلیل زاده جداگی سفید به بر کرده است و غنی جان غنیوف جداگی کبوت. این یکی از جالبترین رقابت های وزن 81 کیلوگرم خواهد بود. قهرمان آسیا میان جوانان غنی جان غنیوف و دارنده نشان نقره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه محمد جان عبدالجلیل زاده با هم روی گلیم اومدن. اینجا یک حرکت محمد جان بود
که نزدیک برایش امتیاز آور شد. سال گذشته در وزن 81 کیلوگرم محمد جان عبدالجلیل عنوان قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده بود و همکنون امسال او میتواند که همون عنوان قهرمانی را دفاع کند و اگر از غنی جان غنیف با تجربه گذرد گمانم که کار برای عبدالجلیل زاده خیلی آسانتر خواهد شد. هر دو هم از گریبان مستحکم داشتند. موقع را عوض میکند غنی جان. محمد جان عبدالجلیل زاده زلی را برای عزت خدایف تمرین میکند. مجازات به خاطر کمفعالی به هر دو و غنی جان غنیف باشد از رفت حکومت درس مهارت میگیرد و اینجا یک پرتافت سر کتف از جانب محمد جان بود اما به مقصد نزدیک شدن نتوانست. غنی جان میخواهد در زمین بیشتر فعال باشد. خوب و حالت بوغی کردن رو میخواهد استفاده کند ولی نتوانست. خب از همان زمانی که غنی جان غنیف عنوان قهرمانی آسیا را میان جوانان به دست آورد دیگر قریب که ناپدید شد، موفق نشد، در دیگر مسابقه ها شرکت هم نکرد و این حرکت محمد جان به وزر آورده رسانید. واقعا هم حرکتش عالی بود. نه اینجا داور امر کرد که ایستید وگرنه پرتافتی محمد جان چی به او گذاری شده. البته وزری بود اونجا، بله وزری بود و در اولین رقابت بر مقابل غنی جان غنیف تا کنون محمد جان هنرش شایسته است و بار دیگر از همان روش استفاده میکند. اگر کمی دیگر تستر با سرعتتر همین پرتاف رو اجرا میکرد محمد جان میتوانست که امتیاز دومی وزری را صاحب شود. معلوم است که با سر زانون نشسته با کتف پرتاف کردن اصولی دوست داشته انا همین پهلوان خیلت سفید داشته است محمد جان عبدالجلیل زاده. با اینجا برای محمد جان کمی خطر بود و غنی جان غنیف کوشش میکند که همکنون آن امتیازی که از دست داده است جبران کند. غنی جان هم البته هنرش شایسته است، تجربه دیده است و امروز باید اکنون اثبات کند که آن تجربه‌ای که دارد تا کجا برایش کمک رسان است. پایزنی ها از جانب محمد جان و غنی جان میخواست با سر کتف پرتاف کنند ولی برایش اجازت نداد محمد عبدالجلیل زاده. بار دیگر از همان روش استفاده کرد. پهلوانی خیلتی سفید داشته ولی نتوانست که اجرای اصول کند و غنی جان میخواهد همکنون با دیگر پهلو حریف را گرداند و حالت اسایکومی را به کار برد که این هم برایش میسر نشد. ثانیه ها البته به نفع عبدالجلیل زاده است. 45 ثانیه دیگر هر دو در اختیار دارند. اگر همین 45 ثانیه را به نفع خود سپری کند محمد جان و او ملکه روی خود را به دوره سیوم میبرد چون گفتیم این اولین رقابت مرحله دوم است. کمفعالی اینجا برای غنی جان غنیف و مجازات دوم و بار دیگر از همان روش استفاده میبرد عبدالجلیل زاده و با دو وزری روی خود را به دوره سیوم هموار کرد.
бале, ҳамин тавр дасташ боло мешавад ва Абдуҷалилзода роҳи худро ба марҳилаи сеюм мебарад. хеле воқеан ҳам инҷо дурахшиши хуб дошт Абдуҷалилзода ва ӯ бояд исбот кунад ки ба мисли соли қаблӣ арзандаи қаҳрамонӣ аст. Barkadami Rahamiyak da'vat qilgan shu vazni 81 kilo. Alamov, Xusrav, Saidov, Rasul. хуб, амакунун Алишер Мустақимов довари марказ омода аст ки паҳлавононро рӯи гилем даъват кунад ва ҳама чиз омода аст. Хусрав Аламов ҷудогии сафед ба бар кардааст ва Расул Саидов бошад ҷудогии кабуд. ин рақобат ҳам гумонам яке аз рақобатҳои ҷолибу диданӣ хоҳад шуд, чаро ки ҳарду дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳунару маҳорати арзанда пайваста нишон медиҳанд. Хусрав Аламов дар шаҳри Ваҳдат бештар тамрин мегирад ва имрӯз шаҳри ноҳии тобеи марказро муаррифӣ мекунад. камфаъолӣ ё ҳамон ҳаракатҳои бардуруғ буд инҷо ба ҳарду довар шидо дод. ва ҳаракатҳои Расулов шаҳри Душанберо намояндагӣ мекунад, чун гуфтем Хусрав Аламов шаҳру ноҳияи тобеи марказро. то кунун якдигарро омӯхта истоданд ҳарду ин паҳлавон. хуб, аз сари остин мустаҳкам доштааст Хусрав Аламов ва аз ҳамла мегурехт Расулов. ва ҳамон фишоре ки бо дастон овард Хусрав Аламов, муҷозоти дуюм ба ӯ дода шуд ва азам Расулов дар назди гилем нишаста ба Умар ба Саидов тавсия медиҳад. ҳамонро бо ҳамон шакле ки қаблан дар оғоз шурӯъ карда буд Хусрав Аламов, ҳамон тавр равиши гӯшингирии худро идома медиҳад. инҷо як пойзанӣ буд, вале ба имтиёз овардан нарасонид. Расул Саидов бояд аз ҷой бархезад ва рақобат идома ёбад. каме гумонам инҷо ҳолаташ он қадар хуб нест, вале ишора мешавад ки ӯ метавонад Саидов рақобатро идома диҳад. амакунун барои Хусрав Аламов як лаҳзаи мувофиқ ба миён омад, вале натавонист ин навбат ҳам аз ҳамон камарбанди ҳариф доштан барои Хусрав Аламов хеле мувофиқ аст ва ӯ мехост ҳарифро худро ба пушт партофта ҳарифро баъдан партоф кунад, аммо ин навбат ҳам натавонист. Омода бошад. Татами Rahamiyak дар вазни 81 кило. Окимов, Ҳикматулло, Наҷибулло Карим. токунун аз ҷониби ҳарду ин паҳлавон партофти хубу дидание барои мову шумо ба намоиш нагузоштанд ва инҷо ҳаракатҳои Хусрав Аламов
хусрав аламов дар гӯштинҳои суннатӣ дар майдонҳо хеле ҳунараш арзанда аст, рақобати хуб нишон медиҳад. соли гузашта дар қаҳрамонии тоҷикистон ҳам ҳунарнамоӣ карда буд ва макунун имсол гумонам бо тайёрии дигар омадааст, аммо то кунун муваффақ нест. ва ҳаракати аламов با همون اصولی که خود را با پوش پرتافته میخواست اجرای اصول کند یا با همون اصطلاح گوشتنی جدا شوم گشی، ولی موفق شدن نتوانست. ثانیه‌های آخر هم سپری میشوند از دقیقه اساسی، ولی تا کنون امتیازی لازمه به قید گرفتن نشده است. 14 ثانیه دیگر برای این پهلوانان و کنون بعدا معین می شود که کی می تواند پرتافت دیدنی را به انجام رساند. خب همین طور اکنون تقدیر این رقابت در گلدن سکور یا دقیقه های طلایی حل خواهد شد. از مربیان خواهش کرده میشد که ورزشکاری خود را ورزشکاران خود را آماده سازند. خود به کشور داده بشود. اکنون گلدن سکور یک مرحله خیلی حساس است و اینجا الشیر مستقیموف چیزی رو پید برد از آستین نادرست داشتن برای رسول سعیدوف. امتیازی معذرت شیدای دویم رو آورد و اکنون از جهت مجازات هر دو برابر هستند و اینجا تنها امتیاز در کار است تا غالب معین شود. هر دو هم ببینیم یک زیل داشتند و این شکل داشتن و حرکت نکردن البته مجازات خواهد شد و این البته هم به خاطر نادرست داشتن از آستین رقیب بار سیوم رسول سعیدوف مجازات شد و خسرو علموف رای خود را به مرحله دیگر برد. و دعوت کرده میشود وزن 81 کیلو تنابی رقم 1 حاکموف حکمتالله نجیبالله کریم. خب همین طور خسرو علموف هم توانست رای خود را به مرحله سیوم ببرد. خب همین طور پهلوانان دیگر روی گلیم میآیند. حکمتالله حاکموف از منطقه رشت جداگی سفید به بر کرده است و نجیبالله کریم از خطلون 1 جداگی کبود و هر دو هم دست به گریبان شدن. حرکت ها از جانب حاکموف در اولین رسش ها خیلی خوب شروع کردن هر دو این پهلوان و اکنون ادامه رو میبینیم چی خواهد شد. داور رقابت رو باز داشت.
ва ин гуна ҳаракати ғайриқоидаи Наҷибулло ба он оварда расон ки аввалин шуда ӯ муҷозот шавад ва ҳаракатҳои Наҷибулло хубтар гардид. ҳар ду ҳам бубинем навбат ба навбат иҷрои усул мекунанд ва ин ҳаракати Наҷибулло наздик буд ки имтиёзи вазаре орад барояш. ҳам аз гиребон аз сари остин Наҷибулло хуб доштааст ва кӯшиш мекунад ки як мавқеияти муносибро пайдо кунад ва баъдан партоф намояд, аммо ҳокимов ҳам барои ӯ иҷоза нахоҳад дод. довар рақобатро боз дошт ва барои яктарафа доштан ба ҳокимов ҳам шидо дод. амакунун аз ҷиҳати шидо ҳарду баробар шуданд. ва ҳамон ҳаракатҳои пайвастае ки Наҷибулло аз оғози рақобат дошт билохира барояш имтиёзи вазаре овард ва имкон ҳам дорад ки ҳолати асаи комиро ба кор барад, вале натавонист. ва билохира бо як усул кӯшиш кардану ҳаракат кардан барои Наҷибулло имтиёз овард. ӯ бештар бо тарафи рост куштин мегирад, чун агар таваҷҷӯҳ кунем боз як ҳаракати дигар ин накунун барои ҳокимов кор дар ин ҷо ба анҷом расид ва Наҷибулло Карим тавонист роҳи худро ба марҳилаи дигар бубарад, ҷое ки Хусрав Аламов ӯро интизор аст. бо ду азари ҳарифро таслим кард ва роҳкушоӣ кард барои худаш ба даври дигар. дар як усул истодагарӣ кардану бо ҳамон усул ҳаракат кардан билохира чун гуфтем барои Наҷибулло имтиёзи даркориро овард ва ин ҳам ҳамон ҳолатҳое ки партоф аз ҷониби паҳлавони хилати кабуд дошта ба анҷом расид. ҳамакунун дӯстони азиз паҳлавонони дигар рӯи гилем омаданд. Муҳаммад Шокирзода Бузургмер ҷудогии сафед ба бар кардааст ва Умар Расулов ҷудогии кабуд. Умар Расулов таҷрибааш хеле хуб аст. дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо соли 2021 унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд. Умар Расулов ҳам дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат кардааст ва маҳз ҳамон ҳаракатҳои Умарро мо инҷо бисёртар мушоҳида кардем ва ӯ кӯшиш мекунад ки ҳамакунун ҳолати асаи комиро ба кор барад. то куҷо муваффақ мешавад инро таваҷҷӯҳ мекунем ва танҳо акнун пои худро раҳо бояд кунад. инҷо натавонист. Муҳаммад Шокирзода инҷо тавонист ки худро раҳо кунад ва камфаъоли инҷо мушоҳида шуд ба паҳлавони хилати сафеддошта Бузургмеҳр. аз дастаи суғд аст ва Умар Расулов бошад аз дастаи шаҳри ноҳияи Тоби Марказ. чун медонем Умар Расулов дар шаҳри Ҳисор тамрин мекунад. ва инҷо имтиёзи ипон барои Умар Расулов ки хеле воқеан ҳам бо сари зону нишаста партофти арзандаеро инҷо
ба намоиш гузошт. албатта таҷриба инҷо нақши муҳим мебозад. он таҷрибае ки Умар дошт билохира барояш имтиёз овард ва ин ҳаракати Умар Расулов аст ки имтиёзи ипон ба ӯ гузорӣ гардид ва довар мехоҳад як бори дигар ин ҳолатро аз назар гузаронад ки то куҷо қарори баровардаи ӯ дуруст буд. баъд аз дидани наворҳои такрорӣ ӯ мутмаин шуд ки ипон нест, ипон бардошта мешавад ва вазари. агар вазари бошад аллакай Умар Расулов як вазари дошт. хуб чиро инҷо аз назар мегузаронанд? ана ҳамин партофро ки бо сар ҳам дифоъ кардааст инҷо бузургмер ва инам Умар Расулов аст дар экранҳои мову шумо ки ҷудогӣ кабуд ба бар кардааст. хуб ҳамон ҳолат бори дигар тафтиш карда шуда истодааст. бо эҳтимоли зиёд ҳамон лаҳзае ки бо сар дифоъ кард бузургмер, ана ҳамин ҳолат, бале ана ҳамин ҳолат агар инҷоро ба инобат гирам пас аз майдон хориҷ хоҳад шуд. вале паҳлӯҳои ин ҳолатро боз хубтар мебинанд. агар таваҷҷӯҳ кунем довар хуб медидам ин ҳолатро, аз ҳамон тарафе ки партоф шуд аз ҳамон тараф буд довар, аммо қарори ниҳои худро токунун набаровардааст ва ӯ таваҷҷӯҳ мекунад ки аз ҳайати мушовара чӣ қароре мебароранд. мухлисон, ҳаводорон, чун гуфтем, ҳамакунун имрӯз нишастҷойҳоро пур хоҳанд кард, чаро ки рӯзи гузашта ин толор моломоли мухлисон буд. пирони хират, наврасон, ҷавонон ҳама муҳаббат ба тамошои гӯштини ҷудо доранд, ба мисле ки дар гӯштини миллӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. ин ҳолат зиёд тӯл кашид. барои хулосаи ниҳоиро баровардан зиёд тӯл кашид, чун инҷо аз хориҷ ҳам мутахассисон даъват шуданд, чаро дарҳол қарори ниҳоӣ баровардан намешавад. ҳамакунун ба чун гуфтем ин даври дуюм аст, ба даври сеюм муҳаммад абдуҷалилзода роҳ ёфт, хусрав аламов роҳ ёфт ва баъдан карим наҷибуллоҳ роҳ ёфт ва ҳамакунун ин рақобате аст ки бо эҳтимоли зиёд Умар Расулов метавонад ба марҳилаи сеюм роҳи худро ҳамвор кунад. на хуб, хулосаи ниҳоӣ чунин шуд ки вазаре аст ва рақобат бояд идома ёбад. барои Умар Расулов як вазари дигар лозим аст ки ана ҳамин гуна партофҳои ҷолибашро такрор кунад ва тавонад ки бори дуюм имтиёз ба даст орад. бубинем қомат рост гӯштин мегирад Умар Расулов ва дарҳол сари зону нишаста партоф мекунад, ки ин ҳам албатта аз паҳлавон як маҳорати хубро талаб мекунад. дарҳол нишастану партоф кардан хеле босуръат будан дар кор
ва Умар тавонист ҳамин ҳолатҳоро ин маротиба ҳам бале бузургмер Муҳаммад Шокирзода худро дарҳол раҳо карда тавонист аз ин ҳолат лад додани даст аз ҷониби Умар Расулов ва ин навбат ҳам муваффақ нашуд паҳлавони шаҳри Нӯи Тобаи Марказ. акунун бори дигар аз ҳамон равиши қаблӣ истифода мекунад Умар Расулов, аммо ин навбата муваффақ нашуд. Аллакай ҳариф пай бурд ки бештар Умар бо кадом тарз гӯштин мегирад. аз ҳамин хотир барои Умар зарур аст ки боз дигар усулҳоро ҳам ба кор барад. агар гӯем як мушкилии аксар паҳлавонони мо ҳамин аст ки онҳо бештар як усул доранд. муҷозоти дуюм ба хилати сафед дошта бузургмер. онҳо бештар аз як усул истифода мебаранд ки инам албатта ба нафъи кор нахоҳад буд. агар усулҳои мухталифро донанд зиёд истифода кунанд, пас дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ муваффақ шудан хеле осон хоҳад шуд. як дақиқаи дигар камтар дар ихтиёр доранд ҳар ду ин паҳлавон. аммо каме хастагии Умар Расулов инҷо мушоҳида шуд. сониҳаҳои боқимонда албатта то кунун ба нафъи Умар Расулов хоҳад буд, чаро ки ӯ аллакай як имтиёз дорад. вале барои Муҳаммад Шокирзода бояд талошҳо зиёдтар шавад, чаро ки ӯ аллакай бозанда аст дар ин рақобат, аз ҳариф қафо мемонад. ва як ҳаракати дигар аз ҷониби Умар Расулов ва дуюмин вазареро ба даст овард ва ду вазаре ба ипон табдил ёфт ва Умар Расулов ҳам акнун дар қатори беҳтаринҳо худро ба марҳилаи сеюм бурд. ҳаждаҳ сония боқӣ монда буд то анҷоми рақобат ва Умар хеле хаста ҳам шуд. белохира тавонист имтиёзи ипонро соҳиб шавад ва роҳи худро ба марҳилаи сеюм бубарад. марҳилаҳои баъдӣ албатта хеле диданӣ, хеле ҷазоб сурат хоҳад гирифт, чаро ки ҳама нафарони арзанда ба марҳилаҳои баъдӣ рафта истоданд. ҳам Муҳаммаҷон Абдуҷалилзода, Хусрав Аламов, Карим Наҷибуллоҳ, Умар Расулов, ино варзишгароне ҳастанд ки албатта дар вазни 81 килограмм як ҳунари шоистаро нишон хоҳанд дод. خب اسماعیل خان زاهیرов جداگی سفید به بر کرده است و وطنزاده محمد شریف باشد جداگی کبود. وطنزاده الکی در مرحله اول توانست аксаколов гулшанро шикаст бидиҳад ва ба ин марҳила биёяд, аммо рақиб дар марҳилаи аввал озод буд ва бори дигар аз ҳамон равише ки қаблан дар рақобати гузаштааш истифода бурда буд, ватанзода аз ҳамон равиш ба кор бурд ва наздик буд ки имтиёз ҳам ба даст биёрад. ватанзода дастаи шаҳри Душанберо намояндагӣ мекунад ва
حریف زایروف باشد از دسته خطلان 2 است. پس گریبان حریف می‌دارد و اینجا حرکت برایش خیلی مساعد بود. موقعی که اشغال کرده بود ولی پرتاب کردن نتوانست. سر آستین داشته است و بار دیگر از همان روشی اگر گویم دوست داشته اش استفاده میبرد که بالاخره برای وطنزاده امتیاز وزری را آورد. حالا که درون پای را خیلی خوب استفاده میبرد وطنزاده. مجازات می شود زایروف و مکنون این برای وطنزاده امکانیت خوب است. حالا او یک وزری دارد زایروف کوشش کرده است که امتیازی از دست داده را جبران کند و اینجا وزری با گزارش شده از جانب داور مرکز حرکتی که از جانب پهلوان خیلت سفید داشته اسماعیل خان زایروف اجرا کرده شده. مکنون امتیازها برابر می شوند و برای وطنزاده کار کمی دیگر تر شد. او اکنون خطر را احساس می کند و باید روش را دیگر کند. اکنون این موقعیت هم برایش خیلی مساعد است. تنها باید پرتاب کند. اینجا هم نتوانست. کمی قواش بسندگی نکرد. وطنزاده جداگی خود را به ترتیب می درآورد و بعدا رقابت از سر نو شروع خواهد شد. حلقه شروع شد. بعد از آنکه که امتیازی وزری را اسماعیل خان زایروف به دست آورد کمی فعالتر شد نسبت به دقیقه های اول این رقابت. اکنون وطنزاده خیلی خوب پای میبرد که این حریفش برایش حریفی سسته نخواهد برد. گریختن از حمله رقیب. مجازات دوم برای زایروف. این خیلی شانس خوب است برای وطنزاده محمد شریف. سر آستین هر دو داشتن و بعدا از گریبان می دارد. زایروف و پرتافت وطنزاده. خوب بوغی کردن از جانب او استفاده کرده می شود. تا کجا موفق شد؟ نه، نتوانست داور رقابت را باز داشت به سبب آنه که بوغی کردن نادرست به کار برده شد. ثانیه های آخری قسمت اساسی هم با ایستگی سپری می شوند ولی نتیجه تا کنون با قید گرفتن نشده است. نتیجه نهایی را در نظر دارم و این حرکت زایروف خیلی خطرناک بود برای حریف. قریب بود که او وزر دوم را گیرد. خب باید جداگی خود را هر چیز زودتر اشاره میکند داور که وطنزاده به ترتیب درآورد و رقابت باز از مرکز گلیم شروع گردد. نمیگذارد برای اجرای اصول وطنزاده. انا همین گونه روش گریختن از حمله رقیب
مجازات سیوم در آخران ثانیه قسمت اساسی با اسماعیل خان داده شد و وطنزاده باشد رای خود را به مرحله سیوم برد. و تتابع رقم 1 در وزن 81 کیلو دعوت محمد حمید خولمرودوف زفرجان. اکنون با ایستگی پهلوانان دیگر روی گلیم می آیند. خب همین طور ارنظروف محمد امین جداگی سفید به بر کرده است. در اکران های ما و شما است. از دسته خطلون یک و حریفی باشد زفرجان خولمرودوف از دسته شهر دوشنبه جداگی کبود و با امر داور حجمه رقابت شروع شد و مرحله دقیقه های اول دقیقه های آموزشی حرکت ها از جانب ارنظروف اینجا خوبتر است و حریف را تکان میدهد ولی نمیگذارد حریف برای او حمله کردن و اینجا ارنظروف اکنون میخواهد حریف را در زمین تسلیم کند اما تواناییش گمانم اینجا بسندگی نمی کند. این قهرمانی تاجیکستان البته برای مربیان هم یک مرحله خوبی آمادگی است. اگر گویم رقابت پذیری میان مربیان منطقه ها اشتباه نخواهد شد. خوب حرکت ها از جانب ارنظروف هنوز از دقیقه های اول فعال است. این پهلوان خلتی سفید داشته و امروز بهترین دستپروران خود را مربیان از شهر و ناحیه ها به چمپیونات سفر برنمودند که آنها توانند در قطار بهترین ها شامل شوند. و اینجا حرکت ارنظروف او میخواست سر زانو نشسته پرتاب کند ولی دفاع خولمرودوف هم خیلی خوب بود. او خود را در زمین طور به قول چسبانیده است که برای ارنظروف دشوار است. خب تا این دقیقه ها هر دو این پهلوان از همان جذابیت برای ما و شما به نمایش نگذاشتند اما این حرکت ایپان بهاگذاری شد از جانب داور مرکز ولی شاید تفتیش هم شود این پرتافت و بعدا داور مطمئن خواهد شد که قرار برآورده او تا کجا درست بود. ما و شما هم یک بار دیگر مشاهده میکنیم با سر هم دفاع کرده از خلتی سفید داشته. ببینیم انا این لحظه اما در حال همین پرتاف را داور مرکز ایپان بهاگذاری میکند اما بعد از تفتیش سرداور و مسئولینی که اینجا از خارج دعوت شدن این حالت چی بهاگذاری می شود؟ الکی داور مرکز قرار نهایی خود را برآورد. ایپان برداشته می شود و امتیاز وزر با ارنظروف داده شد. اکنون ارنظروف پیش صف گردید. معلوم بود که از دقیقه های اول او هنرش شایسته است
ҳаракатҳояш хуб аст ва бори дугум ин ҳолатро такрор кард. Бо 2 зари Эрназаров тавонист ба марҳилаи сеюм равад. Муҳаммадамин Эрназаров на инҷо вазари ба Холмуродов дода шуд. аз нигоҳи аввал ҳаракатҳо аз ҷониби Эрназаров буд, вале на, имтиёзҳо баробар мешаванд. инҷо мо иштибоҳ кардем. дар сурати баробар гардидани имтиёзҳо акнун ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон ҳам ба кулли дигаргун мешавад. талошҳо бештар мешавад, ҳаракатҳо барои партов дигартар мешавад. хуб мебинем ки имтиёзи вазариро кадоме аз ин паҳлавонон ба ипон табдил медиҳанд. инҷо аз ҳамлаи рақиб худро канор гирифт Холмуродов ва ба онро гузошт ки партов кунад. аз пасгиребони ҳариф медорад ва инҷо барои лад додани даст талош мекунад Холмуродов, аммо муваффақ шуда натавонист. сонияҳои охири дақиқаи асосӣ ҷараён доранд ва то кунун ғолиб муайян нагардидааст. барои паҳлавонон ҳам албатта ҳунарнамоӣ кардан дар қаҳрамонии Тоҷикистон як шонси хуб аст, чаро ки беҳтаринҳо имкони иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро доранд. маҳз ҳамин чемпионат муайян мекунад ки кадоме аз паҳлавонон барои иштирок дар мусобиқаҳои беруна омода ҳастанд. камфаъолӣ инҷо ба Холмуродов. Зафарҷон ба хотири, чун гуфтем камфаъол буд, муҷозот гирифт ва ҳамакунун кор ранги дигар мегирад. аз гиребон мустаҳкам доштааст. Эрназаров ва сари зону нишаста партов мекунад, аммо зидди ҳамларо Зафарҷон Холмуродов дар сонияҳои охир ба кор бурд ва имтиёзи ипон ҳамакунун ӯро ба даври сеюм мебарад. воқеан инҷо Эрназаров талошҳояш хеле хуб буд, аммо як иштибоҳ, як зидди ҳамла ӯро аз идомаи рақобат маҳрум кард ва Зафарҷон Холмуродов роҳи худро ба даври сеюм мебарад. бо ватанзода нерӯ хоҳад санҷид. хуб, ҳамакунун тибқи ҳамон суратмаҷлис бояд рӯи гилем Шодмон Ризоев ва Сайфиддинзода Сайфиддин рӯи гилем биёянду рақобат кунанд ва инҷо гумонам бале, инҷо ишора мешавад ки Шодмон Ризоев то кудун рӯи гилем наёмадааст. Сайфиддинзода Сайфиддин аз дастаи суғд омодаи рақобат аст. ва инҷо ба хотири ба майдон набаромадани Шодмон Ризоев, Сайфиддинзода Сайфиддин бидуни рақобат роҳи худро ба марҳилаи сеюм мебарад.
тамошои Стопирион рӯзи дуюм аст ки дар ин қаҳрамонии Тоҷикистон ширкат мекунад, назорат мекунад, паҳлавонони ҷавонро мебинад, ҳунарашонро мебинад. Хуб, ҳамакунун ҳамин тавр нафарони дигар рӯи гилем омаданд. Риёб Раҳмонов либосҳои сафед ба бар кардааст аз дастаи шаҳри ноҳияи марказ ва мубориз Эрдашоев аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷудогии кабуд. ҳарду ҳам дастбагири эбон шуданд. намояндагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳам рӯзи гузашта ҳунарнамоии арзанда нишон дода буданд ва ҳамакунун имрӯз дар вазнҳои дигар ҳам паҳлавонони ин минтақа барои унвони қаҳрамонӣ мубориза мебаранд. хуб, яктарафа инҷо ҳарду ҳаракат мекунанд ва партофт кард Раҳмонов, вале ҳунарнамоияш чанд хуб нест. хуб, ҳаракатҳои Эрдашоев инҷо дигартар шуд. барои имтиёз талош кард, вале Раҳмонов ҳам маълум аст ки бо омодагӣ хуб ба ин ҷо омаданд ва наздик буд ки инҷо фиреб хӯрад. Раҳмонов аммо дар ҳол тавонист ки худро ба ҳамон ҳолати муқаррарӣ баргардонад. муҷозот ҳамакунун ба хотири камфаъолӣ ба Риёб Раҳмонов ва ин барои Эрдашоев албатта хубтар аст. ӯ ҳамакунун метавонад ҳарифро маҷбур кунад ки иштибоҳ кунад. аз камарбанд хеле хуб доштааст Эрдашоев ва инҷо на агар ба он тараф партоф мекард, пас инҷо кор тамом мешуд, вале дигар тарз ҳаракат кард паҳлавони бадахшонӣ. акунун 2 дақиқаи дигар камтар дар ихтиёр доранд ҳарду ин паҳлавон то тақдири рақобатро ҳал кунанд ва рӯи худро ба марҳилаи сеюм ҳамвор созанд. аммо ба назар мерасад ки қувваҳо баробар ҳастанд ва инҷо ҳаракати Риёб Раҳмонов, вале муваффақ шудан натавонист. акунун мехоҳад дар замин кор кунад. Риёб, аммо ин навбат ҳам муваффақ шудан натавонист. ҳаракатҳо ҳамон аз ҷониби ҳарду паҳлавон барои гирифтани имтиёз ҷараён дорад, вале ҳамон ҷаззобият ё партофҳои ҷолиб токунун мушоҳида нашудааст. сол ба сол агар таваҷҷӯҳ кунем, касбият ва ҳунари паҳлавонон дар қаҳрамонии Тоҷикистон дигартар мешавад. акунун Эрдашоев ҳам муҷозот шуд.
рақобатҳо ҷолибтар сурат мегиранд ва ҳамон иҷрои усулҳои маъмули гӯштини ҷудо аз ҷониби паҳлавонон солҳои охир бештар ба назар мерасад. ва ҳаракати Риёб Раҳмонов, вале дар ҳол Эрдашоев дифоъ карда тавонист. сонияҳои охир ҳам ба шумор монданд. акнун ҳарду як зайл доштанд барои партов кардан. Эрдашоев талош мекунад, аммо ӯ бештар бо тарафи чап гӯштингирӣ мекунад, ҳаракат мекунад ва боз нодуруст доштан барои Эрдашоев. муҷозоти дуюм. акнун хатар бештар таҳдид мекунад ин паҳлавони бадахшониро. ӯ бояд фаъолтар гардад. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи сеюм бо Сайфиддинзода, паҳлавони минтақаи Суғд, ҳунарнамоӣ хоҳад кард. яке аз ҷавонони хеле пурталошу боистеъдод аст Сайфиддинзода. аз мактаби усто Пиров дарси маҳорат мегирад. ва инҷо ҳаракати Риёб Раҳмонов аммо сус буд ҳамин равиш. агар бо суръаттар идома мекард, пас имтиёзе шояд барояш мешуд. хуб, ҳамин тавр кор ба голден скор рафт. дақиқаҳои тиллоӣ. инҷо ки аввалин шуда имтиёзи тиллоиро соҳиб мешавад, таваҷҷӯҳ мекунем. аз миён, аз камарбанд. хоб, ҳарду ҳам чун дар оғоз гуфтем қувваҳо баробар ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз мушкил аст партов кардан. бо эҳтимоли зиёд тақдири ин рақобатро шидо ҳал хоҳад кард. ин албатта як пешгӯӣ аст, вале мо инро ҳам пай бурда истодем, чаро ки ҷазобият, ҳаракатҳои зебо ба назар намерасад. хуб, Риёб Раҳмонов инҷо бештар талош кард. Муҳаммадшариф Сулаймонов бо дигар собиқадорон дар инҷо нишастанд барои дастгирии мухлисон. Муҳаммадшариф Сулаймонов дар тарбияи самбочиён нақши муассир дорад. баростӣ рақобати ҳарду ин паҳлавон дилгиркунанда ҳам гардид. як ба монанди оне ки аз ҳамдигар як тарс доранд. ҷавс гӯштин намегиранд, кӯшиш намекунанд ки як партофти хуберо ба анҷом расонанд. ва ин ҳаракати Раҳмонов буд ва ҳолати буғӣ кардан, вале натавонист. дуюм дақиқаи голден скор ҳам наздик мешавад. дар маҷмӯъ имтиёз ҳамоно дар ҳамон намолавҳа ё табло мегӯем нест, ба ҷуз муҷозот. хуб, инҷо зидди ҳамла қарор гирифт Эрдашоев, аммо довар баҳогузорӣ накард. ин ҳолатро шояд аз сабаби оне ки ҳарду паҳлавон аз ҷо барнахеста буданд. бале, ин тафтиш карда мешавад. ин ҳолати такрорӣ барои довар лозим аст то қарори худро баъдан барорад.
شاید اینجا وزری باشد، اما داوران خوبتر میدانند پهلوهای وزری بودن یا نبودنش را. اما حرکت از جانب رحمانوف بود. بله، از جانب ریاب رحمانوف اینجا حرکت بود، ولی کدام حالت را اینجا داوران به نظر خواهند گرفت. اصلا اردشایف شروع کرد. بله، همینطور هم شد. وزر به ریاب رحمانوف داده می شود و امتیاز طلایی را او صاحب شد. رای خود را به دور سیوم برد. سیفالدین زاده سیفالدین حریف ریاب خواهد بود. همینطور دوستان عزیز، میزرابشو لایقوف جداگی سفید به بر کرده است از دسته شهر دوشنبه و عبدالهاشم عبیداللهیف از خطلون یک جداگی کبود. لایقوف از همون سلاله لایقوف های منطقه رشت است. سنت الله لایقوف و دیگر پهلوانانی که از این منطقه هستند. خب اینجا حرکتی لایقوف بود، اما ضد حمله را خیلی خوب به کار برد عبیداللهیف و او میخواهد حالت کار در زمین را خوبتر استفاده کند. خوب حرکت ها از جانب هر دو هم خوب هستند و انا این را پرتاف میگویند. لایقوف علاقه امتیاز وزری را به دست آورد و امکان هم داشت که حالت کار در زمین را استفاده کند، اما از چی باشد که این حالت را به کار نبرد. در حال قطع کردمون ادامه حرکت های خود را. آنجا رؤوف حکومتوف را میبینیم که با میزرابشو لایقوف توصیه میدهد شاید زاری رو برای او تمرین میکند. اذیت و قد و بست خیلی لایقوف موافق است برای هنرنمایی کردن در میدان های بزرگ. و اینجا ناگهان انگشت حریف به چشم لایقوف افتاد. این البته ناخواست شد. البته سلاله لایقوفا چون گفتیم پدر میزرابشو امکایش همه دوستدار گوشتین هستند، هم گوشتین ملی هم گوشتین جدا و به نزدیکی از این سلاله در قهرمانی جهان میانی نورسان فرزند همین اویله دستاورد بزرگ را به قید گرفته بود. اگر اشتباه نکنیم نشانی نقره بود به فکرم یا برنجی. در مجموع این سلاله در ورزش خیلی موفق هستند. سنت الله لایقوف هم در وزن 81 کیلوگرم هنرنمایی میکرد. این حال سال گذشته در وزن 90 کیلوگرم برآمد کرده بود در قهرمانی تاجیکستان و این مرتبه برای میزرابشو امکانیت خوبه بود، اما داور خاموش است.
аз нигоҳи аввал партофти Мизробшо Лоиқов шояд имтиёзи вазари буд. хуб, инҷо боз қазовати доваронро мебинем ки чӣ мегӯянд ба ин партофт. аз ин тараф барости мо хуб мушоҳида накардем. аммо қарори ниҳоӣ ана ҳамин ҳолат. шояд инҷо вазаре бошад, чунки партофт бе ист иҷро карда шуд. аммо агар ҳамон бале партофт бе ист иҷро карда шуд, бо ду вазари Мизробшо Лоиқов роҳи худро ба марҳилаи сеюм ҳанвор кард. албатта паҳлавони ҷавон аст, як ҷусаи паҳлавонӣ ҳам дорад Лоиқов. умедворем ки дар солҳои баъдӣ яке аз паҳлавонони хубу бо истеъдод ба воя мерасад. хуб, амакунун нафарони дигар вориди арсаи рақобат мешаванд. Саиҷони Ҳайдар ҷудогии сафед ба бар кардааст ва Садуллоев Муҳаммад аз дастаи душанбе либосҳои кабуд. марҳилаи дуюми вазни 81 килограмм Саиҷони Ҳайдарро медонем ки дар сабқатҳои дохилӣ ҳунараш шоиста аст. барости аз ҳунару касбият ё дастовардҳояш берун аз кишвар то ҷое иттилоъ надорем, аммо дар дохили кишвар борҳо мушоҳида кардаем ки чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. дар гӯштини миллӣ ҳам хеле муваффақ аст. хуб, акнун камфаъолӣ ё гӯштин нагирифтан муҷозоти аввал ба Садуллоев дода шуд аз ҷониби довар ва инҷо ҳаракати Садуллоев дигартар аст. акнун баъд аз оне ки шидо гирифт муҷозот шуд, ҳаракат дигар мешавад. ана акнун имкон дорад Садуллоев то ҳарифро дар ҳолати асаи коми нигаҳ бидорад, агар пои худро раҳо карда тавонад, вале на натавонист. бароси бар муқобили Саиҷони Ҳайдар ки таҷрибаи хубтар дорад, ҳаракатҳои ин паҳлавон хуб аст. Мавлуда Одинаева боное ки имрӯз дар вазни 63 килограмм ҳунарнамоӣ хоҳад кард. хуб, ҳаракатҳои Садуллоев нисбат ба Саиҷони Ҳайдар инҷо хубтар аст. хеле мустаҳкам доштааст аз гиребони ҳариф аз сари остин ва танҳо ҳолатҳои мувофиқро пайдо мекунад. инҷо нодуруст доштан барои Садуллоев муҷозоти дуюмро овард. ҳанӯз аз ҳамон аввали расишҳо маълум буд ки Садуллоев нодуруст доштааст. ана ин партофти хеле хуби Саиҷони Ҳайдар барояш имтиёзи вазари овард. ба ҳар ҳол таҷриба метавонад дар ин ҷо кӯмакрасон бошад, чун болотар ҳам гуфтем дар сабқатҳои дохилӣ Саиҷони Ҳайдар ҳунараш арзанда аст ва имрӯз ҳам аллакай ҳамин чиз мушоҳида шуда истодааст то ба ҳамин дақиқаҳо. вале вақт аст барои Садуллоев
محمد پهلوان شهر دوشنبه وقت هست او میتواند که نتیجه را دیگر کند. قبلا هم با مربیان هم صحبت شدیم، ابراز داشتند که سالهای پیش بیشتر ورزشکاران شهر دوشنبه عنوان قهرمانی را صاحب می شدند. همکنون امروز رقابت پذیری خیلی سخت شده است. از منطقه ها هم نفران ارزنده پهلوانان شایسته امروز در عرصه داخلی هنر و مهارت خود را به طور درکاری نشان میدهند و سر زانو نشسته میخواست سعیدجان حیدر پرتاب کند، اما سعداللهیف برای او امکان نداد و حالت باقی کردن را اینجا استفاده میکند. خوب، انا این گونه حرکت برای سعداللهیف موافق بود ولی درست اجرا نشد. خب سعیدجان حیدر جداگی خود را با ترتیب می درآورد. در ثانیه های آخر هم با ایستگی سپری می شوند، ولی همان یک امتیازی که سعیدجان دارد او را پیش صف می کند. نادرست داشت از آستین رقیب سعیدجان حیدر و مجازات اول. هر ثانیه‌ای که اینجا سپری می شود به نفع سعیدجان حیدر خواهد بود و اکنون موقعیت خیلی خوب برای محمد سعداللهیف به میان آمد. او چرا پیش از امر داور رقابت را ادامه نداد؟ اکنون حرکت های سعداللهیف خوبتر شدند. او کوشش میکند که امتیازی از دست داده را جبران کند، ولی در ثانیه هایی که خیلی به شمار ماندن تا کجا او موفق شده میتواند. 5 4 3 2 یک ثانیه دیگر که این هم گمانم خب مجازات دویم به خاطر گریختن از حمله رقیب. و دیگر با پررگی میگوییم که غالبیت نصیب سعیدجان حیدر شد. همکنون سعیدجان حیدر با لایقوف مزراب شاه هنرنمایی خواهد کرد. غالبیت نصیب سعیدجان حیدر. اکنون دوستان عزیز جالبترین رقابت مرحله دوم وزن 81 کیلوگرم بعد از چند لحظه شروع می شود. 81 کیلو رقم یک. علیشیر مستقیموف داور مرکز و چون گفتیم جالبترین رقابت این دور آن را در نظر داشتیم که همروز رجبوف از دسته ولایت سوخت با رحمت الله بیگ فرهادوف از دسته دوشنبه اندر میدان میشوند. همروز رجبوف جداگی کبود به بر کرده است و رحمت الله بیگ فرهادوف جداگی سفید. هر دو این پهلوان بارها واخوردن، هم در گشتین‌های ملی هم در گشتین‌های جدا در داخل تاجیکستان و امروز هم روی همدیگر قرار گرفتند. و اکنون تا کجا موفقیت را به دست میارند این پهلوانان رقابت آنها نشان میدهد. در زمین هر دو تلاش کردند
амрӯз Раҷабов дар гӯштини кураш, дар гӯштини қазоқкураш, дар гӯштини самбо, дар гӯштини ҷудо, дар гӯштини миллӣ ҳунари шоиста дорад. Дар гӯштини самбо қаҳрамони Осиё, ҷоизадори қаҳрамонии ҷаҳон, дар гӯштини кураш 2 маротиба унвони қаҳрамониро гирифтааст. ва имрӯз акнун барои қаҳрамонии Тоҷикистон мубориза мебарад ки беҳтаринҳо инҷо мубориза бурда истоданд. ҳаракати ҳамроз барои ҳолатҳои партери. хуб, акнун агар пои худро раҳо кунад ҳамроз, ҳолати ҳастаи Комиро метавонад истифода барад. аммо на, Раҳматуллобек Фарҳодов ҳам барои ӯ имкон надод. бародараш ҳам дар вазни ҷамъи 100 килограмм гӯштин мегирифт. Муҳаммад, бародари Фарҳод Раҳматуллоев. ва инҷо ҳаракати Амроз Раҷабов. Амроз Раҷабов гӯштини камарбандӣ ҳам зиёд, яъне дар гӯштини камарбандӣ тамрин кардааст ва аз усулҳои гӯштини камарбандӣ ҳам истифода мекунад. ҳамон гурмуш мегӯем ё аз миёни ҳариф мустаҳкам бо 2 даст доштан барои Амроз Раҷабов хеле мувофиқам ҳаст. ана ҳамин ҳолатҳо Раҳматуллобек Фарҳодов ҳам хуб пай бурдааст. гумонам ки ҳамроз бо кадом шева ҳунарнамоӣ мекунад, чун болотар ҳам гуфтем, онҳо байни ҳамдигар борҳо вохӯрданд ва якдигарро хуб мешиносанд. хуб, аз пасгиребон доштанд, аз қисмати пушти ҳариф доштанд. барои Фарҳод Раҳматуллобек имконияти хубе буд. ҳарду ҳам таҷрибадидаи мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон ҳастанд, аммо дар риштаи ҷудо токунун натиҷаҳои шоёни таҳсинро ба қайд нагирифтанд, вале ширкат карданд. ва имрӯз ҳам акнун муддаиён ё даъвогарони вазни 81 килограмм ҳастанд ин паҳлавонон. ва инҷо Фарҳодов Раҳматуллобек имтиёзи вазаре мегирад аз Амроз Раҷабов. акнун кор дигартар мешавад. комроншоҳи Устопириён инҷо садо мекунад барои Амроз Раҷабов, чун дар мактаби Устопириён ҳунару маҳорат касб кардааст Амроз Раҷабов ва дар чандин суҳбатҳо комроншоҳи Устопириёнро устоди худ медонад. акнун ҳангоме ки Амроз Раҷабов имтиёз аз даст дод, майдондориаш дигар мешавад. бале, ин маҷбур сохт ки Фарҳодов Раҳматуллобек муҷозот шавад ва инро ипон мегӯянд дӯстони азиз. чун гуфтем, усули камарбандӣ истифода кардани Амроз Раҷабов барояш чӣ гуна қулай аст. ва инам чеҳраи агар гӯям хурсанди комношои Устопириён аст ки барои мо шумо намоиш дода мешавад. воқеан ҳам тавонист Амроз Раҷабов ки аз ҳамон усулҳои хеле маъмули гӯштини камарбандӣ истифода кунад ва Раҳматуллобек Фарҳодовро аз майдон хориҷ кунад. ба қавле ӯро дигар аз идомаи рақобатҳо маҳрум кард ва худ бошад ба марҳилаи сеюм рафт. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем, ин имтиёзе ки аз ҷониби Раҳматуллобек Фарҳодов гирифта шуд ва баъдан ана ҳамин равише ки гуфтем усули камарбанди хос барои Амроз Раҷабов. акнун дӯстони азиз, Сунатулло Лоиқов аз оилаи Лоиқовҳо бо ҳарифаш Ҳақназаров Наҷибуллоҳ рӯи гилем омаданд. Наҷибуллоҳ аз дастаи қатлон аст ва Сунатулло Лоиқов бошад аз дастаи
душанбе. چون گفتم سنت الله لایقوف سال گذشته در وزن 90 کیلوگرم هنرنمایی کرده بود. امسال باشد اکنون در وزن 81 کیلوگرم. خب چگونه سنت الله لایقوف میتواند بر مقابل این حریفش ایستادگی کند؟ امتیازی وزری در اولین رسش‌ها به حق نظر افتاده می شود. حق نظرов در اولین پرتافت بر ضد لایقوف امتیاز وزری را صاحب شد، اما اکنون لایقوف باید روش را دیگرتر کند. براستی از تجربه حق نظرов آنقدر معلومات کافی نداریم، اما برای تجربه لایقوف خیلی خوب آشنا هستیم که بالاخره تجربه کار خود را کرد. سنت الله لایقوف با یک پرتافت خیلی زیبا و دیدنی امتیاز پان را به دست آورد و حریف را در کوتاه‌ترین دقیقه ها تسلیم کرد. معلوم بود که اینجا سنت الله لایقوف تجربه خوب دارد و میتواند که یک حرکت های جالب را نشان بدهد و سنت الله لایقوف رای خود را به دور دیگر برد. اکنون با همراز هنرنمایی میکند. خب همکنون علیشیر رسولوف از دسته قتلان 2 جداگی کبود به بر کرده است و موسی جان غنیف از دسته دوشنبه جداگی سفید. علیشیر رسولوف در مرحله اول نماینده شهر نهایی تابع مرکز اقبال احمدوف را از صد راه خود برداشت، اما غنیف باشد در مرحله اول آزاد بود. و میبینیم که پهلوان نفس تازه داشته چگونه بر مقابل رسولوف که در مرحله اول رقابت کرده بود چگونه هنرنمایی میکند. به هر حال اگر در مرحله اول رقابت کرد رسولوف یک موشک‌هایش گرم شد، بدنش گرم شد، شاید اکنون باز رقابت خوبتر و جالبتر را برای ما و شما به نمایش گذارد. ولی این را تنها مشاهده میکنیم. زدی حمله رو اینجا خوب غنیف موسی جان استفاده کرد. براستی امروز پهلوانان وزن 81 کیلوگرم هنر خوب نشان داده ایستادند. رقابت های جالب، رقابت های ارزنده امروز نشان داده ایستادند که باعث تحسین و آفرین هم هست و باشد که همین گونه رقابت ها را در میدان های سطح جهانی نشان بدهند. چون روز گذشته هم گفتیم بار اول در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان مسابقه گرانپری را شهر دوشنبه میزبانی میکند و این هم یک مرحله خوبی آمادگی برای پهلوانان ما است که در مسابقه در وطن خود هنر شایسته نشان بدهند. خب کمفعالی اینجا برای غنیف شید آورد و چون گفتیم پهلوانان ما توانند که در وطن خود نتیجه ارزنده را به قید بگیرند. مسابقه گرانپری در رشته جدا هم یک مسابقه خیلی بنفوذ هم هست. بار دوم است که موسی جان غنیف ضد حمله را به کار میبرد ولی تا به آخر به مقصد نمیرسد. جفت های مرحله سیوم همه واقعا هم نفران ارزنده هستند. برای تماشابینان میگیم منتظر شوید، چرا که ما رقابت های جالب و دیدنی را خواهیم تماشا کرد. بعد از این رقابت یک رقابت دیگر در دور دوم دایر خواهد شد و بعدا مرحله سیوم شروع می شود. کشمکشی حرکت اما بدون نتیجه.
аз камарбанд доштан хеле хатарнок аст барои Расулов, вале ӯ тавонист ки раванди қуввозмоиро дигар кунад. ин шакл доштану зиёд истодан ба ҳарду шидо таҳдид мекунад. сонияҳои башумор монданд то анҷомин рақобат, аммо то кунун ғолиб муайян нест. ана ин равиш барои Мусоҷон Ғаниев хеле хуб аст. ҳолати буғӣ кардан то куҷо таслим мешавад ҳариф. воқеан ҳам имконияти хубест барои ба марҳилаи баъдӣ рафтан барои Мусоҷон Ғаниев ва билохира Расулов Алишер таслим мешавад ва Мусоҷон Ғаниев аз дастаи шаҳри Душанбе ба марҳилаи дигар меравад. чун гуфтем рӯзи гузашта ҳам ҳолатҳои партериро паҳлавонони мо хеле хуб иҷро карданд ва имрӯз ҳам ҳамин чиз ба назар мерасад. ин ҳам як эҳтиром ба якдигар буд. баъд аз рақобат боз албатта ки боз эҳтиром дар ҷои аввал меистад. чун гуфтем баъд аз ҳамин лаҳзаҳои зебое ки барои мову шумо намоиш дода мешавад, як рақобати дигар дар вазни 81 килограмм дар даври дуюм боқӣ мондааст ва баъдан мегузарем ба марҳилаи сеюм. Нусратулло Ғафуров аз минтақаи Рашт мебояд бо Мунаввар Мубориз Мунавваров рӯи гилем биёянд. Ғафуров инҷо ҳаст. Устоз Сопиров, чеҳраи саршиноси гӯштини ҷудо, гӯштини камарбандӣ, гӯштини миллӣ, гӯштини самбо. хуб, амакунун Ғафуров Нусратулло бо либосҳои сафед дар майдон аст. ҳарифи худро интизор аст. Мубориз Мунавваровро аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 30 сония бештар мунтазир мешаванд. ҳариф ҳозир нашуд ва баъдан ғолибиятро бале ҳамин тарф 30 сония мунтазир шуданд. ҳариф ҳозир нашуд ва ғолибият ба Нусратулло Ғафуров дода мешавад ки ӯ бо Мусоҷон дар марҳилаи сеюм ҳунарнамоӣ мекунад. ҳамакунун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаи сеюми рақобатҳои вазни 81 килограмм, ҷое ки Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода, ана ҳамин паҳлавони Наврӯста дар экранҳои мову шумо аст, бо Ҷовидон Маҳмудов ҳунарнамоӣ мекунанд аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода либосҳои сафед ба бар кардааст. Ҷовидон Маҳмудов ҷудогии кабуд. Бо адои эҳтиром рақобат шурӯъ мешавад. 4 дақиқа мо мунтазири ғолиби ин ҷуфт мешавем ва 4 дақиқае ки шояд беҳтарин рақобатро барои мову шумо нишон диҳанд. хуб, ҳаракатҳо дар марҳилаи аввал Муҳаммад Абдуҷалилзода хеле хуб дурахшид. Ғаниҷон Ғаниевро аз сади роҳи худ бардошт ва макунун барои марҳилаи чаҳорякниҳоӣ талош мекунад. Нисбат ба ҳариф таҷрибааш хубтар аст ва инҷо мебинем ки чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода, чун гуфтем, соли гузашта унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд ва имсол ҳам барои қаҳрамон шудан шонси хуб ҳам дорад. Аллакай ӯ дар марҳилаи сеюм аст. ҳаракатҳо аз гиребон доштан, пайдо кардани ҳолатҳои мувофиқ
дар яке аз суҳбатҳо бо муҳаммадҷон ӯ гуфт усули дӯстдоштаи ман сеюеннаги аст ки ман мехоҳам бештар бо ҳамон усул ҳарифонро таслим кунам. муҳаммадҷон айни ҳол донишҷӯи бахши дуюми факултаи иқтисоди ҷаҳони донишгоҳи миллии тоҷикистон аст. дар баробари машқу тамрин дар варзиш ҳамзамон таҳсил ҳам мекунад. албатта ин ҳам барои дилхоҳ шахс доштани маълумоти олӣ муҳиму саривақтӣ ҳам ҳаст. хуб, дақиқаи аввал сипарӣ шуд. дақиқаи дуюм ҳам мегузарад, вале токунун имтиёз нест. назар ба рақобати аввали худ муҳаммадҷон абдуҷалилзода чандон фаъолии худро нишон намедиҳад. чун дидем бар муқобили ғаниҷон ғаниев ки таҷрибаи хубтар дошт, чолоктар буд. зуд кӯшиш мекард ки ҳаракатҳои хубу диданиро нишон диҳад. аммо дар ин ҷо ҳамон бо сари зону нишаста партов кардан ки дувазари гирифт, ин ҷо мо ҳамон партовҳоро мушоҳида накарда истодаем. ҳариф ҳам аллакай ба ҳуҷум мегузарад. ин марҳиларо агар гузарад, паҳлавони хилати сафед дошта баъдан шонси хуб барои касби нишонҳои қаҳрамонии тоҷикистон ҳам ба миён меояд. аммо маҳмудов ҷовидон ҳам ба назар мерасад ки омодагиаш хуб аст. ана ҳамин усули дӯстдоштааш ки бо сари зону нишаста партов мекунад. падари муҳаммад абдуҷалилзода ҳам дар он ҷо рақобати фарзандашро тамошо дорад ва ба ҳар як ҳаракатҳои ӯ назар мекунад, қарсак мезанад ва фарзандро дастгирӣ ҳам мекунад. дар рӯбарӯи фарзандаш нишастааст. муҷозот ба хотири камфаъолӣ ба ҷовидон маҳмудов ана ҳамин усул зиёдтар ба кор мебарад муҳаммадҷон абдуҷалилзода. баростӣ каме душвор ҳам шуд ин рақобат барои абдуҷалилзода. акнун бояд талош кунад. ҳариф ҳам маълум аст ки бо тайёрии пухта, бо тайёрии хуб ба ин рақобат омадааст. ана ҳамин партофти зебои абдуҷалилзода белохира барояш имтиёзи ипонро овард. маълум аст ки ӯ бештар бо ҳамин равиш куштин мегирад. сари зону нишаста баъдан бо сари китф партоф мекунад ки ин ҳам хеле имконияти хубе аст барои ин паҳлавони ҷавони кишвар. ҳамин тавр абдуҷалилзода ба марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ рафт. аз ҷуфти хусрав алламов ва карим наҷибуллоҳ кадоме агар пирӯз гардад бо муҳаммад абдуҷалилзода ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, ҳамин тавр рақобати дуюми марҳилаи сеюми даври вазни 81 килограмм инҷо шурӯъ мешавад ва хусрав алламов либосҳои сафед ба бар кардааст аз дастаи шаҳри тобаи марказ ва наҷибуллоҳ карим аз дастаи хатлун як ҷудогӣ кабуд. хуб, ҳаракатҳои алламов инҷо барои имтиёз ба даст овардан бештар мешавад, аммо инҷо ин хатои техникӣ аз ҷониби масъулин аст. дақиқа
باز داشته شده است، اما رقابت رفته ایستاده است و بعدا این را پای بردن. ایپان اینجا تسلیم کرد خسرو علموف حریف را با حالت لد دادن در ثانیه های کوتاه. خیلی اینجا حرکت خوب داشت. نه، این پرتافت محمد جان عبدالجلیل زاده است، رقابت قبلی است. این برای ما باید خسرو علموف نشان داده شود. رقابت خسرو علموف و این هم چهره خیلی خندان و چهره زیبای کودکان نورسان، البته محبت به گوشتنی ملی. خوب، همکنون یک رقابت خیلی خوب و دیدنی برای ما و شما. حیدری سعید کبیرزاده با جداگی سفید شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و عمر رسولوف با جداگی کبود دسته شهر و نهیهای تابع مرکز را. این رقابت یک رقابت خیلی دیدنی خواهد بود. حیدری سعید کبیرزاده سال 2022 نشان برنجی قهرمانی تاجیکستان را به دست آورده بود، اما اکنون امسال میتواند که نتیجه را دیگرتر کند. اما عمر رسولوف هم یک رقیب خیلی پرقوت برای حیدری سعید کبیرزاده به حساب می رود و اینجا حرکت عمر رسولوف برای پرتاب کردن بود، اما حیدر هم اکنون میخواهد در زمین کار کند. خوب، اگر پای خود را رها کند حالتی از سایکومی را میتواند استفاده برد. حیدری سعید کبیرزاده از فروخ صابیروف، یکی از مربیان شناخته میهن، کسب تجربه میکند. عمر رسولوف باشد در منطقه حصار، در شهر حصار همانا تمرین میکند. حیدری سعید کبیرزاده در مرحله اول آزاد بود. عمر رسولوف باشد با بزرگمیر محمد شاکرزاده اندر میدان شد و اینجا پرتافت عمر رسولوف بعد از امر داور بود وگرنه امتیازی پان اینجا میشد. نادرست داشتن از آستین برای حیدری سعید کبیرزاده شید آورد. خوب، بار دوم مجازات می شود حیدری سعید کبیرزاده و کنون برای عمر رسولوف امکانیت خوب است تا مجبور کند حیدر را که اشتباه کند. علاقه دو شیدا دارد، اما برعکس حیدر باید تلاش کند برای پرتاب کردن. مستحکم داشته است حیدر، ولی چون گفتیم عمر هم تجربه خوب دارد. این گونه داشتن اکنون مجازات اول برای عمر رسولوف از آستین نادرست داشت. با سر زانو نشسته میخواست پرتاب کند عمر رسولوف، ولی این حالت رو عمر خیلی خوب استفاده کرد. قبلا حیدر شروع کرد ولی نتیجه برای عمر رسولوف تامین شد. در حال با سرعت پرتاب کرد عمر و امتیازی وزری را صاحب شد. اما کنون برای حیدر بار دوم اجازت داد. عمر رسولوف دو مرتبه پای هم با همین روش امتیاز وزری میگیرد و حیدری سعید کبیرزاده را از صد راه خود بیرون کرد. واقعا هم
чӣ гуна ду маротиба дидаву дониста ҳамин ҳолатро иҷозат дод ҳайдар ба ҳариф ва Умар Расулов акнун ба даври 4-1 ниҳоӣ рафт. ба қадами рақами 1 дар вазни 81 килограмм даъват карда шуд. Ватанзода. хуб, ҳамин тавр дӯстони азиз, ман Сормон Мисаев то ин лаҳзаҳо ин рақобатро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. Акнун ҳамкорамон Муродалӣ Тешаев ҷараёни рақобатҳоро барои шумо шарҳ хоҳад дод. марҳамат. دوستان عزیز، ما ادامه گزارش خیش را از چمپیونات جمهوری تاجیکستان در نمود گشتین جدا منظور شما میگردانیم. خب، روز دوم است که پهلوانان زیر 81 آغاز کرده در وزن جمع 100 کیلو سرجم میکنند مسابقات امساله چمپیونات جمهوری تاجیکستان را. نبرد میان پهلوانان در وزن تا 81 کیلو ادامه دارد. اینجا پهلوانی جدا سفید پوشیده وطنزاده است. پهلوانانی هستند که اکنون چهره‌های جدید محسوب میشوند. با رقیبش خالمرادوف گشتین میگیرد. ظفرجان است پهلوان شهر دوشنبه و این دو پهلوان شهر دوشنبه وطنزاده محمد شریف مقابل رقیبش در وزن زیر 81 کیلو به میدان برآمدند. گشتین حالا ادامه دارد. همچنین امروز پهلوانان در وزن 100 و جمع 100 کیلو میان مردان به میدان میبرایند. خب، حرکت ها اگر بگویم قدر با شور و شوق هم در این وزن به شکل میانه ادامه دارند. حرکت های راستایی توازه میگویند. تچ وزه در بالا است و برای به دست آوردن امتیاز امکانیت اینها کوتاه‌تر است از آنی که هر دو شده دارد به خاطر کم فعال بودن. کم فعالی پهلوانان داوری مرکز را مجبور کرد که شدا نشان دهد. خالمرادوف عکس العمل میکند، مقابل حریف حرکت میکند و در زمین میخواهد که را زیر چنگال قرار دهد.
акнун инҷо дӯстони азиз як ҳаракатҳои пай дар пай паҳлавонон ба хотири овардани имтиёз. миёни ватанзода муҳаммад шариф ва рақибаш зафарҷон холмуродов имтиёзе нест, фақат чун боло низ қайд кардам шурӯъ аз набард буд. ман боло қайд кардам ки ин ду паҳлавон дар майдони гӯштини ҷудо дар вазни зери 81 кило қадар дурахш надоранд. аммо пеш аз ин паҳлавонони хуб дар вазни зери 81 кило аст, махсусан муҳаммадҷон абдуҷалилов, паҳлавоне ки барои ба даст овардани мақомҳо шояд талош мекунад. амрӯз раҷабов аст инҷо мизробшоҳ аллоиқов аст, сайфиддинзода сайфиддин аст. хуб, акнун ин холмуродовро дар инҷо ғолиб донистанд, аммо ғолибияте ки ба кафкӯбӣ бошад, на. ҳоло дӯстони азиз, ҷуфти ҷадид устод муҳаммад шариф сулаймонов рӯйнавор аст, устоде ки тарбия кардааст паҳлавонони хеле зиёдро. акмалиддин карим, хушқадам хусравов ва чанде паҳлавонони номдорро ба хотираш кафам мекӯбанд. чунин устодоне ки дар таърихи варзиш таърихсозӣ карданд, чеҳраҳои зиёдро тарбия карданд. ба ин хотир ба ҳунари онҳо аҳсан гуфт, бояд кафкӯбӣ кард. акнун илчанинов, нафаре ки расул боқиевро дар бозиҳои олимпӣ пекин ва лондон сафарбар карда буд, ба хотири владимир илчанинов дар ин ҷо рӯй навор буд. офарин. коргардон барои мардони асили гӯштинро барои мо нишон. ба қавли дигар пирони корро намоиш медиҳанд. хуб, меравем бар муаррифии ин ҷуфт. ин ҷо сайфиддинзода сайфиддин бар муқобили роиб эрдашоев мубориза мебарад. ман дар бораи сайфиддинзода сайфиддин ҳамиро гуфтанӣ ҳастам ки ӯ аз мусобиқоти гуногуни гӯштини самбо медал ба даст овардааст. дар толори устопиров тамрин мекунад. яке аз шогирдони шидои аввал барои рақиби ӯ, яке аз шогирдони хуштолаи устопиров маҳсуб. табассумҳои устопировро бинед дар инҷо, ба хотири шогирд боваре дорад. аз табассумҳои устопиров маълум аст ки ӯ аз шогирди худ умед дорад. сайфиддинзода сайфиддин ки бо ҷудогии сафед гӯштин мегирад. мактаби комроншоҳи устопир ёно гузаштааст ин паҳлавони ҷудо сафедпӯшида ва ҳоло дуюм бор аст ки рақибро зону меорад ва шидои дуюм ҳам эҳтимол дор нест ки эҳтимол барои ин паҳлавони ҷудо кабудпӯшида рақиби сайфиддинзода сайфиддин бидиҳанд. аммо гап сари он аст ки ҳоло набардҳо чӣ гуна барои қисматҳои минбаъда хоҳад шуд. сайфиддинзода сайфиддин кӯшиш баҳри зери чангол овардани рақиб буд. با هم میآیند. سیفیدین زاده سیفیدین
حالا در وزن زیر 81 کیلو چون میبینم اکثرا شاگردان استا پیرف هستند. امروز رجبوف، این سیفالدین زاده سیفالدین همچنین دیگر پهلوانان شجاع هم هستند. خب این ورزش است. اوه پرتافته که علاکه برای سیفالدین زاده سیفالدین غالبیت آورد. احسن این پهلوان معلم استوپیروف با فکرم از این پرتافت خیلی خوشنود هم شده است، چون که سیفالدین زاده سیفالدین اکنون بار اول نیست که شادی و ترا میارد. استوپیروف اما هنوز هم آرام است، تبسم دارد. حالت تکرار می بود، شما که بسیار افضلیت داشت. احسن بچورین هنر شایسته و بچونین پهلوان شایانه که در مقابل رقیب بسیار عملهای زیبا رو نشان میدهد. اکنون میرویم دوستان عزیز به معرفی جفت نوبتی مزرابشاه لایقف، پهلوانی که از سلاله لایقف است با سعید جان حیدر گشتن میگیره. سعید جان حیدر دست پرور بازوروف است. شیرالی بازوروف برای مشق میدهد و دو پهلوانی که هر دو هم شایسته گشتن میگیرند. حالا دو اکنون ببینید لایقفا هم سنت الله هم مزرابشاه این رؤوف حکمتوف مشق ورزی میدهد آنها را. روی نوار بود رؤوف حکمتوف. این پهلوانانی که هر دو امک پسر محسوب میشوند و در یک وزن زیر 81 کیلو مبارزه میبرند. سعید جان حیدر داوطلب اساسی در وزن زیر 81 کیلو محسوب می شود. جایزه‌دار چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. اون است یکی از پهلوانان شجاع در ولایت ختلان محسوب می شود. اکثرا در گشتین های ملی مخصوصا در ناحیه خوالینگ بارها این پهلوان ناحیه خوالینگ موفق گشته است. خب اکنون نبرد هنوز میان این دو پهلوان برای به دست آوردن امتیاز و راحت به قسمت نوبتی به امتیاز است. رؤوف حکمتوف شیرالی بازوروف دو مربی جوانی که تربیت کردن آنها را. پای هم هجوم های پای در پای لایقف اینجا پیشکش میگردد. اوه رؤوف را ببینید روی نوار است و برای شاگرد مصلحت میدهد. محمد شریف کشور تیار اوه سعید جان حیدر لحظه بود پهلو افتیدن و در حال خود را سمت دیگر توبیش داد. خوب است. مزرابشاه لایقف میان جوانان میان کلانسالان این شدای اول با سعید جان حیدر بود. دست بالا گردیده است و در مسابقات بین المللی مخصوصا در آسیایی برآمد کرده است. سعید جان حیدر اشتراکچی قهرمانی جهان گشتن سامبو در سال 2021 وقتی که اکمالالدین کریموف به عنوان قهرمان جهان مشرف کرده در سامبوی محاربوی این پهلوان یک تک کبود پوشیده برآمد کرده بود. هنرش خوب است و هم اما مکتب دو مربی جوان در مرکز میدان بحر راحت به قسمت های منبعد است. لایقف سعید جان حیدر مزرابشاه لایقف. کی یاد نمیدهد سلاله لایقفا در وادی رشتان زمینی پهلوان پروره که مخصوصا در رشته قهرمانی در رشته گشتنگیری هنر شایسته چی پدری مزرابشاه چی امکایو چی پسر اکم امکایو همه سلاله‌ای که این وادی زرنگار تاجیکستان را با هنر شایسته اشان در نمادهای گشتین سرفراز گردانیده است. تاجیکستان خود سرزمین پهلوان پرور است. همچنین سعید جان حیدر نیست
یکی از آن پهلوانان است که در ولایت ختلان باز هم دوباره میگویم که با هنر ناتکرارش در دل هزاران نفر لانه کرده است آنرش. خوب است، اما مقصد چمپیونات جمهوری تاجیکستان است دریافت چهره های گشتین جدا است. دیروز هم از روز دیگر هم در اینجا داوران از ژاپن، مربیان از ژاپن نشستند و این رقابت ها را نظارت میبرند و چهره های اصیل را پیدا کردن میخواهد. کی در اینجا گشتین خوب میگیرد، کی است لایق قدمند، کی است قادر به هر راه به قسمت های مسابقات بین المللی. پس آنها را باید دریافت نموده به مسابقات بین المللی سفر برنمود. مقصد اساسی چمپیونات امسال همین است که با شکوه و شهامت بلند دایر میگردد. نمود شمات یک و ضربه آورد برای لایقوف. 40 ثانیه دیگر مبارزه است. در 40 ثانیه سعید جان برای روز سعیدش استقبال امکان دارد و اگر نه لایق این نبر لایق مزراب شاه لایق خواهد شد. کی پیشگویی کار مشکل است. هنوز چند نبرد دیگر است که در پیش سوال است، معما است که کی در اینجا چهره معروف در سرزمین خویش میگردد تا اینکه این خوشبخت نفر به مسابقات بین المللی رود. انا اکنون ببینید شروع شوق است، بر پیش است. سعید جان کوشش میکند. این ثانیه ها برای سعید جان لازم است. سعید جان حیدر تلاش برای 18 ثانیه دیگر دارد. مزراب شاه خود را کنار میبرد. سعید جان پیش میرود، سرکت میکند و این سرکت که هنوز نتیجه نداده است. 12 ثانیه دیگر میشود برای به دست آوردن امتیاز. هنوز هم وقت هست ولی خیلی کم است. نبرد حالا ببینید شیدای نوبتی برای لایقوف میدین ولی این شیدا هنوز هم تهدید ندارد. در اینجا ببینید سعید جان هجوم میکند. چند ثانیه دیگر هجوم کردن برای است. میخواهد که رقیب را پرتوید و انا اکنون اگر شیدای نوبتی باشد پس تهدید است. چند ثانیه فکر میکنم. خب قرار داور درباره حجمه میگوید ولی این حجمه لایقوف پیروزی آورد. این وزر او را با قسمت های منبع برد ولی سعید جان حیدر از ادامه نبردها محروم شد. مزراب شاه پیروز شد. حالا ما از شرح لایقوف مزراب شاه به شرح دیگر لایقوف خواهیم گذشت. این نوبت مکتب لنگلیفت به قول دیگر استاپریان بر مقابل مکتب لایقوف به میدان خواهم برآمد. منتظر میشیم تا این نبرد را در یک جایگی با شور و شوق تماشا کنیم. میرزا جمیل رمضانوف امروز در پهلوی دوستان نشسته است. دیروز یگانه نفره که میرزا جمیل رمضانوف رو صدر راه شد این همان ابوبکر شرف بود. دوستان عزیز قهرمانی آسیا در گشتن سامبو با جداگی سویت پهلوانی که در گشتن جدا میگیرد. همراز رجبوف با نایب برنده نشان مسابقات بین المللی گشتن جدا این پهلوان سنت الله لایقوف است. دو پهلوان یکی در گشتن سامبو و دیگری در گشتن جدا در عرصه جهانی نشان دارند. اکنون مکتب استاپریان بر مقابل مکتب لایقوف در نبرد وزن زیر 81 کیلو با اندر میدان میشن. سنت الله رقیب را انیکترش همراز رجب را میخواهد که سمت دیگر هوا دید و زیر چنگال قرار دید. قوا نمیرسد. از تتمی بیرون میشن. مته اساقوف آنها را با مرکزی میدان دعوت میکند. حجمه او دوباره آنها را با هم میارد. همراز رجبوف
ҳуҷум мекунад. Сунатуллоро бобинед дар ин ҷо барои дифоъ аз худ. ҳолатҳои навбатӣ. бисёр ҳолатҳои аҷиб. дирӯз ман гуфтам дар ин ҷо Рамазоновро нишон доданд ва гуфтам ягона нафаре ки Шеров буд ки фақат Мирзоҷамил Рамазоновро монеъ гардад. ва бубинед ҳоло навбати дигар. ҳамроз Раҷабов пушти пои рақиб мехоҳад монеъ гузорад то ин ки имтиёз ба даст орад. ҳанӯз вақт аст. қисмати аз вақти асосӣ мегузорад ва ҳуҷумҳои ҳамроз Раҷабов шояд барои Сунатулло Лоиқов шидои аввалро ба бор орад. бубинед довари марказ Исоқов ҳаҷме мегӯяд ҳоло барои идомаи набард. ҳамроз Раҷабов пайҳам камар доштани бисёр Сунатулло хатар дорад. ҳар ду дар ҳолати камарбандӣ қавӣ ҳастанд. ҳам ҳамроз Раҷабов, ҳам Сунатулло. Сунатулло замин аст ҳоло. шидо ҳамон шидое ки мо пештар гуфтем барои Сунатулло нишон доданд. ҳоло барои камар доштан ҳамроз Раҷабов ҳар ду камар медоданд. Сунатулло барои камари дигар гирифтан ва паҳлу ва ин бардовалон аст. ҳамроз Раҷабов қаҳрамони Осиёи гӯштини самбо Сунатулло рақиби хешро дар ҳолати камарбандӣ ё ба қавли дигар ҳамон ҳуҷуми хирсона мегӯянд ки доштани хирсона ба тахтапӯш бурд ва бурдиё аст. акнун як Лоиқово шуд, як Раҷабово шуд. ин гӯштин аст. меравем ба ҳолати такрор тамошо ва ба набар дигар. дӯстони азиз, меравем ба дидори навбатӣ. дидори навбатиро ташкил медиҳад. аз канори сафед бо пироҳани ё ҷудогии сафед ин паҳлавон Мусоҷон Ғаниев аст, бародари Ғаниҷон Ғаниев. бар муқобили Нусратулло гӯштин мегирад. Ғафуров Ғаниҷон Ғаниев, бародараш Ғаниҷон Ғаниев, бародари Мусоҷон. барои ҳамагон маълум аст ки дар Осиё миёни наврасон рақами як буд. акнун мебинем Мусоҷон ба мисли бародар Ғаниҷон магар метавонад ки лоақал дар қаҳрамонии Тоҷикистон роҳашро дар вазни зери 81 кило кушода кунад. дар паҳлӯи бародар машқ мекунад доимо. аз падар меомӯзанд ва Рауф Ҳикматов барои бародарон ҳам Ғаниҷон ҳам Мусоҷон машқ медиҳад. Ғафуров паҳлӯ меафтад. як вазари ба суди Мусоҷон Ғаниев аст. барои онари ғании хешро нишон додан Мусоҷонро лозим аст ки ба мисли бародар хуб дарахшад. бародари ӯ дар вазни зери 81 кило баромад мекард ва дастоварди худро дар ин вазн борҳо истиқбол гирифтааст. шаҳди пирӯзӣ дар вазни зери 81 кило буд. мераванд дубора Мусоҷон Ғафуров, Нусратло Ғафуров барои афтодани рақиб ҷаҳд мекунад. як бори дигар ҳаракати Ғафуров аст. ҳоло барои ҷуброн кардани ин вазари Ғафуров ҳам талош дорад. аммо Мусоҷон барои рақиб имконият намедиҳад. Рауф Ҳикматов ин рақобатро назорат мебарад ба ҳайси муррабби Мусоҷон.
росто тачи ваза ҳеҷ имкон надодааст. Оҳо, ин партофти навбатӣ тавассути хел тамоми наге ки дар ин ҷо Мусоҷон истифода бурд бо ду вазари ӯро ба қисматҳои навбатӣ барои мубориза бо Ҳамроз Раҷабов бурд. акнун қабул аст, ду вазари аллакай пун шудааст. ин бурди Мусоҷон Ғанаев аст. ҳамдиёрони азиз, мухлисони муҳтарам ва нафароне ки дилбохтаи ин намуди варзиш раштаи олимпии гӯштини ҷудо ҳастанд, ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бори аввал бо чунин шукӯҳу шаҳомат дар як маҷмӯи бузурги варзишӣ теннис ва оби шаҳри Душанбе баргузор мегардад. имрӯз паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистонро аз гӯшаву канори кишвар ҷамъ овардааст. ҳоло акнун яке аз довталабон дар вазни зери 81 кило бо ҷудогии сафед Муҳаммадҷон Абдуҷалиловро хоҳем дид. Абдуҷалилов ана акнун набард боз ҳам сулолаи Аламовҳо бар муқобили Абдуҷалиловҳо ба майдон мебароранд. Хусрав Аламов дар ин сину сол набард кардан барои Хусрав ин аламовар нест, чунки муборизаи ӯ хеле шоён ва боиси таҳсин аст. Абдуҷалилов Муҳаммадҷон бар муқобили ӯ мебарояд. ду паҳлавоне ки ҳарду аз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ, ҳарду аз гӯштини самбо, ҳарду аз гӯштини ҷудои Тоҷикистон бохабар ҳастанд. махсусан Абдуҷалилов солҳои охир аз майдонҳои ҷаҳонии осиёӣ нишон ба Тоҷикистон меорад. Хусрав Аламовро ки намедонад. Хусрав Аламов аз сулолаи Аламовҳо дар шаҳри ваҳдат, ҳатто амаки ӯ миёни бузургсолон дар қаҳрамонии ҷаҳон. сари китф Шоқулов дар назди татами нишастааст, ба ҳайси мураббии Аламов аст. аммо Иззат Худоев барои Абдуҷалилов Муҳаммадҷон маслиҳат медиҳад. ду мураббӣ назар ба ду шогирд менамоянд, дар маркази майдон гӯштин мегиранд. пай дар пай нишастҳои Абдуҷалилов натиҷа намедиҳад ва Хусрав Аламов мехоҳад ки ҳамон дубора аз онаре шоистаи хиш, аммо эҳтиёт бояд кард то зери чанголи Муҳаммадҷон афтад. як шидо барои Хусрав Аламов нишон доданд ва ин шидо он қадар таҳдид барои бохти ӯ надорад. метавонад ки ҳамон сарик ҳар ду паҳлавоне ҳастанд ки сари китфро истифода мебаранд. усули сиёнаге барои ин ду паҳлавон ошност. ҳоло Муҳаммадҷон барои гиребони рақиб доштан. Хусрав Аламов дуртар меравад. Сомон Аламов бародари Хусрав Аламов яке аз паҳлавонҳои хеле ҷавону умедбахши тоҷик аст. Муҳаммадҷон унвони қаҳрамони Тоҷикистонро дар намуди гӯштини ҷудо сазовор гаштааст ва дар вазни зери 81 кило паҳлавони феълӣ ё маҳбуби кишвар маҳсуб мешавад. шидои навбатӣ барои ҳарду паҳлавон. ҳоло ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб аст. ҳарду аз ҳамдигар хатар ҳам доранд. баъзан ҳолатҳо анамин ҳалоки Искандарӣ мегӯянд барои Хусрав Аламов ошност. Иззат Худоев барои Муҳаммадҷон маслиҳат медиҳад. Шоқулов бошад, он нест барои Хусрав Аламов. баъзан ҳолатҳо сухан ин давом надошт, вагарна як вазаре буд. аммо Хусрав ҳам таҷрибааш ғанӣ аст. миёни ду паҳлавони пурқувват кам дар кам ҳолатҳое мешаванд ки усулҳо анҷом ёбанд. кам дар кам ҳолат.
آنها پرقوت هستند، خوب یکدیگر را میدونند، از هنر یکدیگر با خبر هستند. از این خاطر کم حالت ها می شود که برای آنها موفق گردد تا یکدیگر را پهلو یا به تخته پشت افزاند. شوقلوف مربی که حیات خویش را در تالار ورزشی برای تربیت شاگردان گذرانیده است در شهر وحدت. شدای نوبتی خنساک مکه و این برد عبدالجلیلوف است. همین طریق محمد جان عبدالجلیلوف با قسمت نوبتی رفت. اکنون مبارزه در وزن زیر 81 کیلو میان پهلوان جودوگی سفید پوشیده عمر رسولوف، عمر که در شهر حصار او مربی و برادری است، لب میدان نشسته است. رسولوف که در شهر حصار سلاله آنها را از خرد تا بزرگ میشناسد. عمر رسولوف 3 سال پیش در تاجیکستان درخشید. عمر که در وزن نامبرده برای به دست آوردن عنوان قهرمانی مبارزه می‌برد و برای مردم همین حالت تصادفی نبود، چون که می‌دانستند که این سلاله رسولوف رو اکثرا میشناسند. رسولوف عمر اسلوب سر کتف یا همون روش سر شانه معروف کرده است. از این پیش بر مقابل رقیبش حالا برادری را روی نوار نشون میدهد کارگردان که برای عمر رسولوف مصلحت میدهد. ببینید حالتی که عمر رسولوف همون اصول خویش سر کتف رو استفاده برد و یک وزری را صاحب شد. خالمرادوف مقابل رسولوف فکر میکنم اونقدر آماده نیست. از همون گشتینه که در پیش بر مقابل وطنزاده گشتین گرفته بود. حالت تکرار رو میبینیم. همون سر کتف یک پهلو آورد. از زمین میخواست که در حالت استحکامی قرار دهد رقیب رو. همین حالت استحکامی داشتن، ولی حریف از این حالت مشکل خود را رها کرد. دوباره می رویم. با سراسیمگی راه ندهد. در اینجا مخلصان صدا میکنند برای عمر رسولوف. عمر رسولوف پای هم برای سر کتف افتادن رقیب هجوم میکند. شدای اول برای هر دو پهلوان است. تکان میدهد. سر کتف برای افتادن رقیب هجوم میکند، اما این نوبت موفق نمیشود.
инобат муваффақ намешавад Умар Расулов. یک وزر پهلوان جدا سفید پوشیده را با پیش میبرد. دوباره برای سرکیت گرفتن هجوم میکند، اما کوشش های بی نتیجه پهلوان سفید پوشیده است. اما عمر رسولوف با وجودی چند کوششش بی نتیجه است، ولی یک وزری دارد که این وزر کافی است برای با قسمت های منبع برد. برای خولمرادوف لازم است که ظفر به دست آید. ظفر جان دوری بعد نه وزری نیست، دست بیرون بود. در اصل عمر رسولوف خوب حرکت رو اینجا انجام داد، ولی فاصله دورتر بود. فاصله دورتر امکان نمیدهد. این شدای دویم است برای ظفرجان خولمرادوف که داور مرکز نشان میدهد. کمتر از 30 ثانیه دیگر مبارزه میان این پهلوان رسولوف و رقیبش ادامه می‌یابد. اکنون برای لا دادن دست رقیب یا حالت اسایکامی داشتن، نه از سمت دیگر باید گذارد. بله ببینید 10 ثانیه میگذارد، یک وزر دیگر پیروزی می‌آورد برای عمر رسولوف. مقابل عبدالجلیلوف مبارزه میبرد این پهلوان در قسمت های نیمه نهایی. اکنون دوستان عزیز قدم زنی سیفالدین زاده سیفالدین را بر روی تاتمی مقابل میزرابشاه لایقوف میبینیم. این دو پهلوان علاقه شروع کردن با حجمه داور نبرد را. نبرد برای راحت به قسمت نیمه نهایی است. شروع شوق سیفالدین زاده پهلوان ولایت سوخت بر مقابل میزرابشاه لایقوف بیشتر است. میزرابشاه خوب گشتین میگیرد. قد قامت سیفالدین زاده سیفالدین بر مقابل میزرابشاه کمی کوتاهی میکند، ولی دست درازی کردن او برای به دست آوردن امتیاز است. فقط برای سیفالدین زاده سیفالدین لازم است که توکل کند بر مقابل میزرابشاه، وگرنه میزرابشاه از آن سلاله است که بسیار قوی است و گشتین جدا برای مکتب محسوب می شود، چون که این نمود ورزش را تحت رهبری رؤوف حکمتوف آموخته است. اولین شده را برای این جفت داور مرکز نشان داد. سیفالدین زاده سیفالدین زانو می افتد. شدای دویم را با خاطر زانو
афтиданаш медонанд ва акнун мизробшоҳ имконият дорад ки боз аз сари нав ҳамун шеваи худро ба кор барад, яъне рақибро зону афтонад то ин ки имтиёзи навбатиро ба даст дорад. Аммо Сайфиддинзода Сайфиддин баъзан ҳолатҳо ҳам ӯ ҳам сари китф нишастан мехоҳад. чимата оҳо анқареб на инҷо вазари мухлисон садо мекунанд, вале аз одати вазари каме намерасид барои вазари. кофӣ набуд паҳло то ин ки вазариро нишон диҳанд. аммо сартопо гӯштини мизробшоҳ аз Сайфиддинзода Сайфиддин фарқ мекунад, чунки доимо дар ҳуҷум аст ин паҳлавони раштон замин. ана акнун бубинед як вазари Сайфиддинзода Сайфиддин о рақибро паҳлу мезанад. ана акнуни навбат ба фикрам мизробшоҳ дигар доимо дар ҳуҷум мешавад, чунки Сайфиддинзода Сайфиддин бисёр партофти олӣ кард. ҳоло тақозо доранд ҳолати такрорро бубинем. бовар кунед Сайфиддинзода Сайфиддин баъд аз оромӣ яку якбора усулеро ба кор бурд ки шоиста буд. оҳо ин паҳлу буд, паҳлу вазаре аст. офарин ҳолати такрорро мебинем. бубинед як паҳлу буд ва расиши аввал вазаре буд ва баъдам ба ду шона бурд рақибро. фикр мекунам ин вазари аст. бале қабул гардед вазари дӯстони азиз. акнун ҳуҷумҳои мизробшоҳ зиёд мешавад. дигару ба кулӣ ба ҳуҷум мегузорад, дигар ҷоиз нест. оҳо замин ҷухидан барои Сайфиддинзода Сайфиддин лозим аст. вақтро барои Сайфиддинзода лозим аст ки бештар дар замин гузаронад, дар партер гузаронад. акнун мактаби устопириён боло меравад. мизробшоҳ бошад барои ҷуброн аз ин вазари ҳуҷум мекунад. ман медонам ки дар ин ҳолат ҳам комроншоҳ ҳам устопириён чӣ гуна ҳолат аст. бисёр ҳам маълим дар як ҳаяҷон аст. мизробшоҳ бошад барои ҷуброн кардани ин вазари худро зери чангол мемонад. дар ин ҷо мизробшоҳ акнун рақибро раҳо мекунад. Сайфиддинзода Сайфиддин аз ин ҳолат анакнун бубинед набард боз ҳам тезу тун мешавад. ҳар лаҳза дар ин ҷо Сайфиддинзода Сайфиддин иштибоҳе кард ки худро зери чангол монд, аммо аз ин иштибоҳ баъдан ҷуброн шуд. дар фосилаи наздиктарин мизробшоҳ Сайфиддинзода Сайфиддин бори дуюм сари китфро ба кор мебарад. ҳолати буғӣ кардан таслим мегардад. инҷо бубинед Сайфиддинзода Сайфиддин мизробшоҳро шикаст медиҳад ва ба қисмати минбаъда меравад. ана ин аст набарде ки кас интизораш набуд. набарде ки кас интизор набуд аз чунин ҳолат ба вуқӯъ пайвастанаш. аммо Сайфиддинзода Сайфиддин исбот кард ки бо як сари китф ва ҳолати буғӣ кардан қодир аст насиби Сайфиддинзода Сайфиддин ба мартабаи навбатӣ. очимата вазари ҳолати буғӣ кардан тариқи гиребон эпон ҳадя кард барои Сайфиддинзода Сайфиддин. ҳоло мактаби устопиров ҳанӯз ҳам идомаи набарди худ мекунанд. шогирдони ӯ дар вазни зери 81 кило ба қисмати финалӣ ҳатто раванд. аммо то барои хуб акнун ин вақт аст мусоҷон ғаниев аз сулолаи ғаниевҳо ғаниҷон ғаниев бародараш бар муқобили қаҳрамони осиёи гӯштини самбо ҳамроз раҷабов мубориза мебаранд. агар рафту дар ин ҷо ҳамроз
роҳаш кушода гардад бар муқобили Сайфиддинзода. Сайфиддин шояд гӯштин ҳамла шавад, аммо Мусоҷон Ғаниев барои ба даст овардани имтиёз ҳам кӯшиш мекунад. Мехоҳад ки дар муқобили рақиби сарсахт ва рақиби таҷрибадори хеш бо ҳама ҳастӣ мубориза барад, тамоми вуҷуди хешро барои бурдбории худ ҳадя кунад. амрӯз Раҷабов ӯ ҳам дастпарвари клуби варзиши Ланглиф маҳсуб мешавад. шидои аввал барои Мусоҷон. амрӯз чангол месанад, мубориза мебарад барои афтодани рақиб. Мусоҷон канор аст, дур меравад. бори дуюм аст ки худро аз чанголи ҳамроз Раҷабов эмин медорад, аммо дур рафтан аз чанголи ҳамроз Раҷабов маънои шидои дуюм аст барои Мусоҷон. мураббии ҳамроз Раҷабов лаби гирем нишастааст. мураббие ки ӯро ба қаҳрамонӣ осиё бурдааст, ба қаҳрамони ҷаҳон бурдааст. анамин муаллими ҷавоне ки аз клуби варзиши аз ҷабор Расулов деҳаи Тоҷикобод дар ҳамсарҳад бо ҷумҳурии Қирғизистон аст ва мактаби гӯштини Ланглиф дар ин деҳаи Тоҷикобод хеле ҳам рушд кардааст. махсусан ҳамин мураббии ҷавон шогирдони зиёдро баровардааст ки ин ҳама ҳам дар якҷоягӣ бо таҷрибаи муаллим Устопирён аст. мактабҳои бузурги гӯштин дар деҳаи дар ноҳияи ҷабор Расулов аст, махсусан мактаби Зарафшон, мактаби Ланглифт, мактабҳое ки паҳлавонони асил ва паҳлавонони қадбаланди кишварро тарбия мекунанд. шидои дуюм барои Мусоҷон Ғаниев аст. амрӯз Раҷабов барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо маҳсуб мешавад. ки ёда медиҳад вазни зери 81 килое ки ӯ бар муқобили рақиби эрониаш дар қисмати финалӣ мубориза бурда буд ва чӣ гуна бо як шукӯҳу шаҳомат ин медали заринро ба гардан омехта буд. барои ҳамроз Раҷабов ҳуҷумҳои пайдарпай имтиёз меорад. агар ин навбат шидои сеюмро нишон диҳанд, ангушт дохил кардааст. ҳоло барои Мусоҷон Ғаниев имконият шуд то дар корномаи рақиб аввалин корди зардро бубинад. амрӯз Раҷабов чӣ мата рақиб мегурезад, фосилаи дур меравад. ҳоло мустаҳкам доштааст рақибро, ба пеш ҳуҷум мекунад, камарбанди рақибро дарёфт мекунад. акнун имконияти хуби ҳамроз Раҷабов аст ки то аз дасти боло Мусоҷон Ғаниевро паҳлӯ афтонад. аммо Мусоҷон дар баробари амрӯз Раҷабов қодир нест. мегурезад. аз минтақаи зардур рафтан маънои шидои сеюм ва хансоки маки аст барои Мусоҷон Ғаниев. бале ва бурди ҳамроз Раҷабов. акнун ҳамроз Раҷабов дар набарди навбатӣ бо
ҳамтолори хиш бо нафаре ки дар паҳлу ба паҳлу машқварзӣ мекунад андари майдон хоҳад шуд. Ман боварӣ дорам ки ин набард онқадар набард шояд яке аз паҳлавонон ба манфиати рақиб диҳанд, чунки онҳо ба мисли бародар ҳастанд, дар якҷо машқу тамрин мекунанд ва шояд гӯштин ҳам гиранд. аз даври минбаъда барои ҳамроз раҷабов ва сайфиддинзода сайфиддин дида қисмати финалӣ дилхоҳи онҳо мераванд, ӯ хубтар аст, чунки ин набарди шоиста ва хеле ҳам ҷолиб хоҳад буд. акнун дӯстони азиз, меравем ба шарҳ ва тамошои набардҳои рақобатҳои тасаррубахш ё набардҳои тасаррубахш. инҷо хусрав аламов бар муқобили зафарҷон холмуродов барои рохат баҳри ҷои сеюм талош мекунанд. барои баровардани аламҳои хиш хусрав аламов имкон дорад, аммо зафар ёр гардидани зафарҷон холмуродовро лозим аст ки муваффақ ва хуб муқобили ҳарифаш барояд. дар маҷмӯъ барои зафар ёфтан ин ду паҳлавони аламдидаро лозим аст ки муборизаи қавӣ баранд миёни ҳамдигар. ё аламов ки паҳлу рақибро меафтонад, як вазареро соҳиб мешавад, ё зафаре ки барои зафар мубориза мебарад, вагарна бе зафар мемонад дар инҷо. Хусрав аламов на ҳолати зери чангол овардани рақиб кӯшиш мекард. бисёр набардҳои олӣ, бисёр набардҳои ҷаззоб дӯстони азиз ки манзури мо шумо мегардад, хеле ва хеле ҷолиб ҳастанд. аламов навбати дигар барои пирӯз шудан ҳуҷум мекунад. бисёр ҳуҷумҳои хуб аз ҷониби аламов ҳам аст. ба оромӣ онҳо мубориза мебаранд. ҳоло ҳозир ҳоло оромӣ толоро иҳота кардааст, чунки дар инҷо рақобатҳо каме оромтар ва озодтар мегузаранд. аламов барои ба даст овардани имтиёз, барои баромадан, барои гӯштин гирифтани ҷои сеюм талош дорад. бо як вазаре аз рақиб қадаме пештар аст, қадами устувор аст. аммо зафарҷон холмуродов бошад,
هنوز قادر نشده است برای یک وزره تا حساب را لااقل برابر کند. نوبتی دیگر آنها آستین می دارند. علاموف کوشش می کند که رقیب را زمین افتاند. غالبیت در نظر او با مخاطبای فینالی می‌بره. حالا تو چند ثانیه دیگر در اختیار دارند میان علاموف و جفت دویم مخاطبای نهایی خولمرادوف نبرد شود. حسن حسین مختار. این برده علاموف است و علاموف برای جای سیم گشتین میگیرد. اکنون دوستان عزیز میزراب شاه لایقف غالبیت نصیب علاموف خسرو. برای رقابت های تسلابخش بر مقابل مسعود جان غنیف گشتین میگیرد. 5 دقیقه تنفس. بعد از 5 دقیقه نبرد شروع خواهد شد. برمیگردیم دوستان عزیز به رقابت های تسلابخش جفت دوم. در رقابت های تسلابخش جفت دوم میزراب شاه لایقف بر مقابل مسعود جان غنیف میان هم گشتین میگیرند. اکنون رقابت میان این جفت شروع شده است. از روی قد و قامت میزراب شاه بسیار قد بلند دارد، امکانیت خوب دارد و رقیب باشد مسعود جان با قد پستر در مقابل رقیب برای جای سیم گشتن گرفتن مبارزه میبرند. این دو پهلوان هر دو از دست رقیبان سوقدی اشان شکست خوردند. یکی رو سیفالدین زاده سیفالدین شکست داد و دیگر رو امروز رجبوف مغلوب کرد. حالا امکانیت خوب دارند این جفت برای برآمدن بهر جای سیوم گشتن گرفتن.
شدوی مزرابشاه باز پس گرفته شد. مزرابشاه بسیار جوان خوشمعامله و خوشگفتار است، چون که اصلا باید پهلوان اصل چنین باشد. عموما اوه چه متایی که اصلا سلالایی که با قفا هستند لای قفا هستند، آنها با مثل با قفا در وادی رشت نامدار هستند. بسیار در خوشمعاملگویی، در احترام عزت نسبت هم رقیب هم نزدیکان و هم اطرافیان بسیار در سطح عالی هستند. من اصلا میخوانم با چنین فرزندانی که با تربیت با آداب و اخلاق خود نمونوی هستند و میان پهلوانان فرق میکنند. چی داره به خاطر وصف ما بود برای مزرابشاه نشان دادن. اما مزرابشاه همون سلاله است که من بالا گفتم یک انتظام بلند نمونوی میان پهلوانان دارند. از این خاطر آنها بسیار عزیزند میان مردمان. حالا اکنون این غالبیت و مغلوبیت موضوع دیگر است، ولی اخلاق آداب برای ورزشکار خیلی مهم است که در وجود این سلاله دیده می شود. من اصلا میخونم. خب اکنون ببینید مسعود جان غنیف برای سر کتف کردن رقیب حرکت دارد. مسعود جان غنیف هم در پیروی به کار برادرش غنی جان غنیف پیش می رود. دست اصلا برداشت. حالا این جفت هر دو یک شدوی دارند. فکر میکنم این برطرف شد و اکنون مبارزه ادامه می‌یابد. پرتافته که در اینجا و ضربه میدهد برای مزرابشاه. حالا که لبی پای اکنون امتیاز آورد برای مزرابشاه. یک وزر هدیه شد برای او. مسعود جان را لازم است که بهر ستاندن این وزر جید و جه کند. نمی شود. قوا بسندگی نمی کند برای مسعود جان. و او نیست دست و چنگال مقابل مزرابشاه می کند. هنوز قوا لازم بود برای مسعود جان که رقیب را پهلو افتاند. حدود 44 ثانیه دیگر آنها در اختیار دارند. در وقت اساسی برای نبرد خوب نشان دادند. یا یا وزر مزرابشاه را پیروز میگرداند. یا بار دیگر هجوم های پای در پای مسعود جان شیدا میآورد برای رقیب تا اینکه او شکست خورد. مته شده است. اکنون تا 24 ثانیه دیگر باید مزرابشاه از جوب خیزد. با خستگی گشتی نگیرد. باید خستگی خود را نشان دهد. اوه برای جبران کردن این وزر مسعود جان هم تلاش دارد. 6 ثانیه دیگر اگر مزراب در 6 ثانیه گریزد شیدا مسعود جان باشد، این پیروزی است برای مزرابشاه. الله یقف. اکنون خسرو علموف برای جای سیوم.
رقیبش را از جفت قسمت فینالی باخت فینالی می‌بیند نیم نهایی نیم فینالی و لایق باشد منتظر می‌شود که در قسمت دوم در نبردهای نیم نهایی کی شکست می‌خورد تا رقیب او شود. وزن زیر 81 کیلو قسمت های نیم نهایی شروع خواهند شد. در قسمت های نیم نهایی پهلوانان نامدار به مثل محمد جان عبدالجلیلوف مقابل عمر رسولوف و سیفالدین زاده سیفالدین بر مقابل همراز رجبوف به میدان خواهند برآمد. این نبردهای قسمت نیم نهایی و برای به دست آوردن نشانه های برنجی در وزن زیر 81 کیلو هم با شور و شوق خواهد بود. حالت تکرار از لحظه های جالب این نبرد پیشکشی ما و شما میگرده دوستان عزیز. ببینید و حلاوت برید. حال حاضر دوستان عزیز شروع می شود نبردها در قسمت نیم نهایی. محمد جان عبدالجلیل زاده بر مقابل عمر رسولوف با تماشای استادان کار محمد شریف سلیمانوف فرزندان او و داور مرکز منتظر است. مخلصان زیاد جمع آمدند برای تماشای نبردها. از ولایت سوخ از شهر و نواحی تابع مرکز این با فکرم در اینجا یکی از بانوهای خوش‌طلع کشور نشست مدینه است. او در پشت اینجا چشمش نمایان است و مدینه نفر است که حالا از تالار ورزشی کنگورت ها ببینیم پهلوان خوش‌طلعی که بارها با پسران گوشتین میگیرد آمادگی خویش را به مسابقات بین المللی ترکیه زیاد میکند. من باور دارم که در همین لحظه شاید اوه فرین من همین را گفتنی بودم کارگردان این بانوی خوش‌طلع را برای ما نشان میدهد و علکه روی نوار است مدینه قربانزاده. همین چهره‌ای که حالا بسیار با پرتوفت‌های جالبش میان مردم عزیز گردیده است. اکنون دوستان عزیز میرویم با قسمت نیم نهایی در وزن زیر 81 کیلو. مخلصان جمع آمدن منتظر از برآمد پهلوانان است. مردم در مسابقات امسال اختراش در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گشتن جدا خیلی زیاد جمع آمدن. سرتاپا این تالار و مولوده آدینای و روی نوار است دوستان عزیز. این هم یکی از بانوان است که داوطلب برای مسابقات داخلی و خارج کشور محسوب می شود. اون از کلوب ورزشی کنگور در اینجا برآمد می کند. اکنون دوستان عزیز در اینجا ما جایزه‌دار مسابقات بین المللی محمد جان عبدالجلیلوف را می بینیم که با عمر رسولوف دو پهلوانی که هر دو در قهرمانی تاجیکستان گشتن جدا غالب و جایزه‌دار محسوب میشوند. اکنون این نوبت آنها در قسمت نیم نهایی مبارزه میبرند. هر دو اصول سر کتف را به کار میبرند. چی عمر رسولوف در حال گریبان محمد جان را داشت. داور اینجا مته گفت.
این با قول دیگر دو قهرمان تاجیکستان میان هم مبارزه میبرند در قسمت نیمه نهایی. حالا دوباره برای گریبان پیدا کردن رقیب عمر رسولوف پهلوان شهر حصار، اما از تکنیک و تاکتیک یکدیگر آنها با خوبی برخوردارند. آنها هر یک حرکت یکدیگر را میدانند. آنها روش و تکنیک یکدیگر را خوب آموختند و اصول های سر کتفی آنها ببینید آن اصول سر کتف را هیچ کس به کار نمیبرد، چون که آنها هر دو با یک متد یا روش کار میکنند. آنها شاید اینجا فقط نقش داور کلان است که برای فعال و کم فعال بودن این جفت کوشش. اوه سر کتفی که در اینجا محمد جان به کار برد. احسن در اینجا داور وزر نشون تابلو نشون داده است. فکر میکنم حالت تکرار را ببینیم که در اینجا همون لحظه ای که بسیار مردم انتظار بودند چگونه محمد جان از این فرصت استفاده برد و سر کتف را بسیار بود سرعت بلند حتی با وزر هستید. خب وزری در اینجا اکنون در تابلو پیدا شد. حالا داور قرار خود را باید شاید ایپون هم نزدیک باشد ولی یک پهلو افتیده بود. من اندیشه اون رو دارم. حالا وزر انیق است ولی اینجا با سر ایپون شاید باشد. حالا میبینیم کتف رسیده سمت دیگه اما حرکت بود ایپون است. بله چون اینجا ببینید که اول رسیش وزری و در حال همون حرکت. آفرین. اکنون این قهرمان فعلی تاجیکستان در وزن زیر 81 کیلو محمد جان عبدالجلیلوف در آغوش مربی خویش عزت خدایف از این پیروزی به قسمت فینالی می رود. حالت تکرار رو ببینید. سیانگی که بسیار عالی بود. ببینید رسش اول وزری و در حال به توقف در اینجا بود. از این خاطر پون هر دو شانه زمین رسیده است. انا از این طرف خیلی نمایان است. عالی کار کرد محمد جان عبدالجلیلوف اکنون راه خویش را در قسمت فینالی هموار کرد. حالا دو پهلوان سعودی دوستان عزیز، دو پهلوانی که از یک مکتب گذاشتن، هر دو مکتب اوستاپیروف رو گذاشتن، شاید اینجا به نورد پیروزی رو با یک پرتوف برای یکدیگر هدیه کنند یا گوشتین شد. ببینید آرامانه میان هم میبرایند. مهم که از این دو پهلوان کلوب ورزشی لنگلیف یکی رقیب قسمت فینالی محمد جان عبدالجلیلوف میشود. امروز رجب شد اینجا سیفالدین زاده سیفالدین برای همراز رجب فهم میکنه هدیت شاید، چون که برای آنها قدر رقابت کردن برای قسمت نوبتی دور و دراز نرود. امروز سیفالدین زاده سیفالدین معلم اوستاپیروف نظر دارد. هر دو شاگردی است. معلم اوستاپیروف از این نبردیده قسمت فینالی را اندیشه میکند. این رقابت نوبسته از برد و باخت برای یکی از پهلوان لنگلیفتی می شود، اما قسمت فینالی مشکل تر است. امروز رجبوف که عنوان قهرمان آسیا را دارد در گشتن سامبو. سیفالدین زاده سیفالدین هم جایزه‌دار مسابقات بین المللی گشتن سامبو است. اکنون این دو پهلوانی که اصلا مکتبی گشتن سامبو را گذاشتند. امروز رجبوف در گشتن جودو کامرانشاه اوستاپیریا روی نوار است. ببینید حالا کامرانشاه هم از نگاهش معلوم است که قسمت فینالی رو اندیشه میکند که یا سیفالدین زاده سیفالدین یا همراز رجبوف با محمد جان عبدالجلیلوف چگونه گشتین میگیرد. همین مهم است. به شدو امروز رجبوف شدو میگیرد.
این گشتین با خاطر که شور و شوق کمتر دارد، از آن خاطر که هر دو پهلوان از یک تالار هستند، هر دو اصول کمربندی را خوب به کار میبرند. حسین راجب مثلا از تنوز رو از کشید نکشتن هر دو از بخوری فورش کردنشون. امروز دعوت کردنشون زمین رو سیفالدین زاده سیفالدین زمین میافتد و این افتیدن ها برای شیدو هم شیرعلی بازارов روی نوار است. دوستان عزیز، مربی جوان که شاگردان او در این مسابقات حدود 10 نفر بودند در چمپیونات امسال شرکت ورزیدند. در وزن خوب بسیار خوب نشان دادن شیرعلی بازارов را. در همین وزن زیر 81 کیلو او در آسیا می درخشید. همین وزن زیر 81 کیلو برای او خوب آشنا است، چون که در مسابقات حتی در بازی‌های المپی در وزن زیر 81 کیلو سال 2008 در یک جایگی با رسول باقیف رفته بودند. ولادیمیر ایلچانینوف این نبردها را تماشا دارد. در یک جایگی در با پهلوانان ما در همون بازی‌های پکین با سرمربی با راهبری ایلچانینوف رسول باقیف رفته بود و 3 نفر اگر خطا نکنم در بازی‌های المپی سال 2008 هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان از رشته گشتین جودو با بازی‌های المپی سفر بر شده بودند. در آنجا رسول باقیف بود، شیرعلی بازارov بود، نعمتجان ارسلانقلوف هم بود. پرتافت‌های معلوم است از حرکت‌های آنها که آنها میان همدیگر نگشتین، از گشتین دیده به بازیکنان گشتین میگیرد. این معنای را دارد که شاید به خاطر یک شدا باشد تو اینکه در اینجا یکی را از دیگری افضلیت دهند و قسمت فینالی روند. اما قسمت فینالی برای این جفت قسمت مشکل است. سهراب بازارov حجمه میگوید. امروز رجبوف سیفالدین زاده سیفالدین رقیب همتالار خویش را زمین به زانو میافتاند و شدای دوم برای سیفالدین زاده هم میدهند. امکان خوب بود برای سیفالدین زاده سیفالدین، اما اوستاپیروف خوب میداند که از این جفت کدامش برای قسمت فینالی خوبتر است رفتنشون. امروز رجبوف سال گذشته نشان طلایی یا زرین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در شهر خوجند به گردن آویخته بود. در همین وزن زیر 81 کیلو برای مقابل رقیب ایرانی اش برآمده بود. گولدنسکو دو همتالار را به وقت ایلاوگی میبرد. اکنون ببینید حالا تالار آرام است. آرامی به خاطری است که اینجا جهد پهلوانان آنها را به شور و شوق نمیآورد. آنها گشتین قدر تیز و تند میان همدیگر نمیگیرند، از این خاطر تالار آرام است. و مخلصان بسیار زیرک هستند. آنها خوبتر میدانند که کدام نبرد دیدنی است، کدام نبرد آرامتر است. استاد ناصر بازارov در پهلوی استادان دیگر نشسته است. و فکرم تقدیر این نبرد رو شیداهای
سهراب بازارов حل میکند. بعد گوشتی نمیگیرند، بهتر از شید و از او دیده خوبتر است. مردم قدر جمع شده است و گوشتین خوب و گوشتین نغز رو بنه. وقتی گوشتی نمیگیره بهتر از دستی رقیب رو برداشتن و افضلیت دارد. از او دیده که کش و کش در گل دست میره. بله انا اکنون قسمت فینالی برای سیفالدین زاده. سیفالدین خیلی مرکب و دیده نمیشود. اکنون این بازی ها در این نبرد میمونند و در قسمت فینالی نه بازی بلکه نبرد اساسی شروع میشود. دوستان عزیز، قسمت فینالی سیفالدین زاده سیفالدین را برد با محمد جان عبدالجلیلوف در وزن زیر 81 کیلو اندر میدان خواهد شد. دوستان گرامی، یک لحظه خیلی خاطرمان، فرصت خیلی عبرت بخش و جالبی پهلوانان هم فرا رسید. به مرحله اساسی رقابت های روز دوم هم ما رسیدیم. همراز رجبوف که در این دوره بیش از 4 حریف خود را هم تنها در مرحله چهارم ناکام شد. 3 دور را هم به خوبی انجام داد. برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در رشته سامبو، قهرمانی آسیا در کورش است. جایزه های بیشتر را هم در نمود ورزش های غیری المپی گرفته است و امروز هم یک حرکت بهتری خود را هم در این سمت باز هم جالبتر نشان داده نتوانسته ایستاد است. حالا این ابتدای دقیقه دوم است. سهراب شاقلوف مربی ان همین چهره سفید پوش علاموف خسرو است. خسرو هم با تدریج مرحله ها را خیلی خوب پشت سر کرد، اما همراز در جریان مبارزه بسیار هم فرصت مناسب را دریافت. از اشتباه رفیقش خیلی خوب استفاده کرد و اینجا صاحب وزری شد. این ترتیبی درستی میدانداری هم میسازد که از جانب داور زود بهای مناسب گیرد. خیلی با سرعت با حرکت های غیر عادیش این چهره از دیگران فرق دارد. بیاید یک بار دیگر ببینیم که رفت سبقت چگونه ثمرآور انجام یافت. اگر کوشش، اگر مبارزه در جریان تلاش، اما ابتدا از خسرو علاموف این کار شروع شد و خود زیر چنگال همراز رجبوف باقی ماند. فکر میکنم خسرو علاموف اینجا توجه کرد پرتافت انجام دهد و زود همراز از بله دقیقاً چنین بود. انا دیدم که زود اصلاح کردن و کار در این زمینه رنگ دیگر گرفت. خسرو که خود حرکت سامان داد و همراز اینجا یگان نقش نداره در افتیدنی خسرو علاموف. سببش همین بود که داور اندکی به سراسیمگی را داد و بعدا اشتباه خود را اصلاح کرد. با توصیه البته اینجا هم راهبران مشخصی فدراسیون جودو، متخصصان ورزش از دیگر کشورها هم اینجا جلب شدن جهت تقویت دادن مهارت خود داوران ما و همچنین باز هم شفاف و عادلانه صورت گرفتن نیروسنجی های امروزه. همراز با جرأتانه به پیش حرکت میکند. امکانیت های خیلی مساعد را خوب را در رفت مبارزه امروزه موصوف نشان داد و این رو هم ما شاهد بودیم. رجبوف همراز در دور اول آزاد بود. در رقابت دوم هم رحمت الله فرهاد دوفرا شکست داد. همراز بعداً سنت الله لایقوف را مغلوب نمود. سپس باز همراز هم در مبارزه بعدی خلاص 4 از میان 35 مدعی در 4 دور ظفر یافت و یک مرحله ناکامی همراز هم این هم در سبقت های 4 نهایی بود. با یک ناکامی حالا همراز توجه میکند که
идомаи сабқатро боз ҳам пуршидатар созад. Дақиқаи охирин. хусрав аламов дар қаҳрамонии осиё дар замони наврасияш ва ҷавонӣ, яъне миёни дастаҳои мунтахаби наврасиён баъдан ҷавонон ҳам як натиҷаи шоистаро моли худ карда буд, аммо дар касбият ва дастовард ҳамроз раҷабов хеле афзалӣ дорад ва мавқеаш комилан дигар аст. ҳоло ҳам чизе нест, ба монанди ҳамон амале ки қаблан худи хусрав аламов нишон дод. аламов рақобатро бохта истодааст. 20 сонияи дигар бо як вазари ҳамроз раҷабов алон дастпарвари бошгоҳи варзиши ланглифи ноҳияи ҷаббор расулов хеле фейсаф аст, хеле афзалияти ҳунар ва маҳорати шоистааш дар ин марҳила ҳам хеле хуб ба назар мерасад. устопиров, девашти ҷустопиров, соҳибназаров, мураббиёне ки бисёр ҳам инҷо коргардон зиракиву ҳушёриро аз даст надод ва ин чеҳраҳоро дарёфт. ҳамрозе ки ҳоло ба марҳилаи ҳассосу ҳалталаб хеле заҳмат кашид ва ниҳоят тавонист ки ҷоизадори чемпионати имсолаи ҷумҳурии тоҷикистон дар гӯштини ҷудо ҳам гардад. ҳамроз бароси дар гӯштини миллӣ, дар гӯштини самбо аз ҳама бештар афзалият ва маҳорати шоистаи худро дар арсаи ҷаҳонӣ нишон додааст. ана ҳамин амалкардаш ва зари баҳогузорӣ шуд. акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати дуюми ҷоизаи биринҷӣ. инҷо ҳам паҳлавонони ҷавони мамлакат ду тан чеҳрае ки хеле ҳам сулолаашон рушд кардааст. ҳам умар расулов ва ҳам мизроб лоиқов. мизроб бо либосҳои варзишии сафед аст, ана ҳамин чеҳра. сулолаи аммакҳояш ва падараш низ хеле шӯҳрат ва нуфузи шоистаро дар замони солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ пайдо карда буданд. ҳам ёрибек, ҳам маҳаммад сафо дар мамлакат ба ҳамон ҳайати беҳтаринҳо низ шомил буданд. замони мушкилоте ки буд, онҳо берун аз тоҷикистон кам ширкат варзиданд ва ин сулола хеле рушд кард ва паҳлавоне ки бо хилъати кабуд аст аз шаҳри ҳисор, ҳам суннатулло, ҳам аъзам, ин бародарони ана ҳамин чеҳраанд. умар расуловро дар назар дорам ки ана ҳамин тадбири саривақтӣ дар амалӣ кардани нақшаҳо бисёр ҳам заминаи мусоид ба вуҷуд меорад. ин анъанаҳои суннатии мо ва махсусан таваҷҷӯҳи хосаи сарвари маъзами миллат ҷиҳати амалӣ кардани ана ҳамон нақшаи деринтизори мардуми тамаддунофари тоҷик, яъне амалӣ кардани ана ҳамон орзуҳои дерина ки гӯштини миллии аҷдодии мо нуфузи байналмилалӣ гирифт. ин ҳам як таваҷҷӯҳ ва боз ҳам самимият аз ҷониби сарвари муъаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маншаъ гирифт ки имрӯз мебинем дар тамоми қаламрави кишвар аллакай
تعداد انشاءهای ورزشی، مجمعهای با شکوه ورزشی بیشتر فعالیت میکنند و مخصوصا در گوشین ملی که زمینه باز هم استوار کردن رشد به میدان جودو را هم در تاجیکستان همین تدبیر سر وقتی سرور معظم ملت به میان آورد که ما امروز از جهانی شدن گوشتین افتخار میکنیم. حرکت خیلی خوبی ورزشگری کبودپوش را دیدیم، اما در تابلو امتیاز نیست. مزروب خیلی خود را خوب دفاع کرد. اینها برادران براستی، اینها بسیار مناسبت دوستی دارن هر دو این عائله، هم رسولوف ها و هم لایقوف ها. همین سلاله که زمان پدر عمر میدانداری میکرد و پدر مزروب و واقعا هم امروز همین انهای سنتی ما اوج تازه گرفته است. اما در میدان امروزه دیگر برادری نیست. اینجا برادری بیرون از میدان دستفشاری. هر کسی زحمت کرد امروز میخواهد به قطار بهترین ها شامل گردد، هیئت منتخب جودوی تاجیکستان را استوار سازد برای شرف و پرافشانی پرچم کشور بیشتر و باز هم زیادتر کمر همت بندن. شیدا برای نادرست عمل کردن مزروب لایقوف. حرکت خیلی خوبی عمر رسولوف هم به نظر رسید. برای تقویت این اندیشه ها می سازد که از یک عائله دو نفر، دو برادر در همین وزن، هم سنت الله و هم مزروب لایقوف ها هنرنمایی کردند که سنت الله یک دوره پیش در سبقت تسلا بخش ناکام شد و حق مبارزه را در مرحله جایزه برنج پیدا نکرد. این لحظه خیلی حساس، خیلی جذاب و جالب. در حقیقت هم یک فرصت مناسب، یک حالتی خیلی غیری چشم داشت رو هم قشنگ سفید پوش خوب استفاده کرد. دوشی دو داشت، وضعیتش خیلی ناگوار بود و این مورد اکنون یک جست و تلاشش هم ثمر آورد. این لحظه که رئوف حکومت با همان یک دستورات الهیده خودش اشاره کرد از گوشه ای و اینجا هم باز تعداد مخلصان و هواداران هر دو پهلوان زیادن. هر دو این رقابت واقعا هم دیدنی صورت گرفت. براستی حرکت های عمر اولا خیلی خوب بودن. رفته مزروب هم احساس کرد روندی تلاشی این سبقت را. عمر رسولوف حرکت دیگر را انجام میدهد. دو کوشش مبارزه باز پهلوانان در پارتر یا در عمل کار در زمین باز رجوع دیگر میگیرد. مزروب چند لحظه آسیب دیده بود، چند وقتی طولانی و از مشق‌ها فارغ مانده بود و تنها 3 ماه شد که مزروب با تمرین‌های پیوسته تحت رهبری رئوف حکومت و پیوست. اعظم هم عمر رسولوف رو خیلی خوب آماده کرده بود. عمر که در روند تلاش‌هایش امروز در 3 دور ما افضلی رو دیدیم. هنرش والاست. پهلوان خیلی نامور شهر حصار. باز هم یک حرکت دیگر میکند، اما مزروب خوب میداند که جریان مبارزه این لحظه اینا چگونه سپری گردد. شیدا دارد عقب نشینی باید نکند، پیصف از وزری هم دارد و باز هم رقابت ادامه می‌یابد. مزروب اکنون کمربند رو چون دستور داور است که درست کند. عمر کارش آمد نکرد. در یک لحظه که اشتباه کرد مزروب این فرصت رو هم خیلی ماهرانه و استاکارانه استفاده کرد. الکی مطلبش عملی است، اما باز وقتی دیگر این چه حالتی به عمل آمده. من فکر میکنم که اینجا داور باید خلاصش دیگر باشد، نه با اون سمتی که بله
یک لحظه که در دقیقه آخرین چی کار به عمل آمد، چی حالتی که داور نشان داد برای داشتن کمربند و شیدای سیوم را به مزروب شایب دادن. مزروب اینجا بسیار اظهار تأسف میخورد و در رفت سبقت امروزه واقعا هم این هیجان، این حالتی خیلی تأسف رو چی باید کرد و ضربی بهاگذاری شده بود. اینقدر کار رو به نقطه اساسی برد و اندک عقب نشینیش کمربند رو درست کردن، سمتی که وقت رو کشال داد. اگر البته از جانب داور مجازات شد، شیدای سیم گرفت و ببینید از کف دستش مدال افتید. چی امکانیت داشت که کار را در همین لحظه خاتمه دهد. درود به شما دوستان عزیز، مخلصان گشتین جودو. اینک فضای ادامه، لحظه های متمتن پهلوانان، فرصت خیلی حساس هم فرا رسید و ما با رقابت های مرحله خیلی نهایی مسابقات در روز دوم چمپیونات مملکت آید به جودو توجه میکنیم و محمد عبدالجلیل زاده پهلوانان موفق وزن تا 81 کیلو را استقبال میگیریم. سیفالدین زاده سیفالدین و محمد عبدالجلیلوف پهلوانانی که واقعا در میان 35 نفر مدعی این وزن بهترین بودند و تا با این مرحله زحمت های بیشتری را هم پشت سر کردند. در یک دور هر دو آزاد بودند و 1 2 3 4 رقابتی انفرادی خیش را هم در زیرگروه های خود با موفقانه انجام دادند. سیفالدین زاده چهره نو است، پهلوانی که باری اول در میان بزرگسالان به مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان راه یافت و باز هم رشد سلاله مکتب همیشگی جودو در ولایت سوخت و استاپیر و کامرانشاه استاپیریان، این همان افرادی که تربیه چهره های منور جودوی کشور را گرفته است و امروز هم ارزنده بودن خود را در میدان نشان داد. و محمد عبدالجلیلوف هم این چهره از سلاله پهلوانان است و الان در میان جوانان که در رده‌بندی و همچنین در چمپیونات کشور هم نفوذ و موقع اول را کسب کرده بود سال پار، امسال هم به مرحله نهایی راه خط گرفت در وزن تا 81 کیلو و با حق نظر رو برای مکافات عالی شاجایزه در دایره همان مسابقات بین المللی گشتینگیری هم در نوروزگاه پایتخت نیرو سنجید و در قهرمانی آسیا هم برنده مدال نقره در شهر بیروت لبنان بود که این تاریخ رو ما هرگز فراموش نمیکنیم که دو پهلوانی تاجیک با مرحله نهایی راه یافته بودند. انا همین صحیفه ها آهسته کار را در روند تقویت هنر پهلوان جانا کرد و هر دو فکر میکنم ارزندند. الان هیجان و احساسات زیادی فرا گرفته اندک پشت سر شد و پهلوانان خود را کم آزادتر احساس میکنند و با پیش رجوع دارند. اما یا امر داور که لحظه مته اشاره کرد جمشید لالخانوف مربی ناحیه رودکی با مظفریت های
паҳлавони сафедпӯш агар як бори дигар дида дузем ва махсусан дар муқобили умар расулов бисёр як истеъдоди фавқулода нишон дод. ҳарифони дигараш ҳам буданд он нафароне ки аллакай аз марҳила аввалу дуввуми шаҳру вилоятҳо ба ин ҷо рохат гирифтанд, аммо дар муқовимати умар бисёр ҳам коршиносон назари дигар доштанд. яъне бештар маъмултарин усуле ки мехоҳад истифода кунад аз сари ҳарду остин доштан. ин одати доимии муҳаммад аст. аксари ғалабаҳояш тавассути истифодаи ҳамин усул ба даст меоянд ва алон бибинед ки ин корро ҳам зуд ба анҷом мерасонад. сайфиддинзода як мактаби қавиро оҳиста ба таҷриҷ пушти сар кард, аммо ҳастанд он ҷузъиётҳое ки барои равнақ ё такмили маҳораташ боис шавад. инро албатта боз кам таҷриба гияшт. довар ба ин гуфтаҳо тақвият бахшид, ба паҳлавони суғдӣ шидо дод. агар ба ҷавонияш таваҷҷӯҳ кунем, муҳаммад ҳам ҷавон аст. имрӯз мебинем ки ҷавонони қавиирода чеҳраҳои нав ой лаҳзаи хеле ҳам мусоид барои дарёфти имтиёзи аввал буд. аммо фурсати рост будан ин корро сайфиддинзода хотима медод. ба нафи кор буд, аммо баъди ҳаракати дуюмашанда ки иштибоҳкорона амал кард. аммо ин лаҳзаи вазари ин акнун муҳаммадро водор сохт ки дар ин самт боз ҳам дарёфти роҳҳои мушаххасро ҷустуҷӯ кунад ва ин корро анҷом дода тавонист. вазъият дар дақиқаи охирин боз ҳам барои сайфиддинзода мураккабтар мешавад, чунки муҳаммад ин фурсатро ёфт, аммо ин ба инобат гирифта нашуд. ҷараёни ҳолати нигоҳдошти ба тахтапӯш инҷо сурат нагирифт, тавре ки худи довар ҳам инро ишора дорад. ба иззат худоёв эҳсосоташ зиёдтар аст, аммо боз ҳам андеша дорад аз раванди такопуву талошҳои бештари шогирдаш. дар хусусе ки муҳаммад хоҳу нохоҳ ҳамон мақбули дилашро анҷом медиҳад, ҳамин усули сари китф аст. чанд тариқ метавонад аз гиребону сари остин, метавонад ки аз ҳарду остин гирад ва ҳатто дар баробари ҳаракати дуюмаш ҳам метавонад раванди муборизаро комилан дигар созад. ҳаракати ин чеҳра буд, ҷои фикр мекунам шубҳа нест. ҷамшед лолахонов ниёз дорад ба наворҳои такрорӣ. дар охирин фурсат як ишораи худи паҳлавоне ки ҳаракати дар замин будааст чун нишон дод ки муҷозот мегардад. вақт анҷом ёфт. сайфиддинзода бо як иштибоҳи содир кардааш ноком шуд. ба муҳаммад абдуҷалилов дар вазни то 81 кило барандаи медали тиллои чемпионати тоҷикистон шуд. офарин. файёз ҳам дар замони майдондорӣ ва ҳунарнамоияш ана ҳамин усул хоси файёз буд ва имрӯз ҳам муҳаммад хеле аз матонат ва фурӯтарии мураббиаш ифтихор мекунад ва дар ин раванд зафар ёфт ва акнун ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар шомил шуд. чӣ гуна? ана ҳамин партов тақдири рақобати марҳилаи ниҳоиро ҳаллу фасл кард. ҷавони ояндадор аст. ҳаракатҳояш
расул боқиев яктан чеҳраи маъруф ва мӯътабари ҷудои кишвар. умар расулов ва ҳамроз раҷабов барандагони медалҳои биринҷии вазни то 81 кило ба ҳисоб мераванд. дар маросими ҷоизасупории вазни 81 кило ва хусусан ба ғолибон президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон муҳтарам исмоил маҳмадзоир медалҳои ифтихории мақоми сеюмро ҳоло ба 2 нафар паҳлавони муваффақ тақдим карданд. сайфиддинзода сайфиддин чеҳрае ки рушд кард аз вилояти суғд аст то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт, барандаи медали нуқраи чемпионати имсолаи ҷудои кишвар гардид. муҳаммадҷон абдуҷалилов варзишгари умедбахши тоҷикистон ба мақоми аввал медали тилло даст ёфт ва ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар сарбаландона шомил гардид. меҳмони фахрии чемпионати тоҷикистон барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии пекин 2008 расул боқиев чеҳраи мӯътабар, фарди шинохтаи ҷудои меҳан ба ғолибон ҳам гулдастаҳоро тақдим мекунанд. диплом ва гулдастаҳо ва ҳамчунин мукофоти пулӣ ба ҳамаи варзишгарон аз ҷониби федератсияи ҷудои тоҷикистон сарфароз гардонида мешавад ки ин ҳам воситаи ҳавасмандгардонӣ, ҳам ҷиҳати рушду равнақ ва такмил додани ҳам тамрину ҳам омодагии паҳлавонон дар минбаъда замина мегузорад. чӣ гуна паҳлавони дар суфраи зафар қарор дошта пирӯз шуд, ин лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин партофте ки вазари баҳогузорӣ гардид муҳаммад абдуҷалилов ва сайфиддинзода сайфиддин ҷои дуюмро гирифт. фурсати нишод ва хурсандӣ лаҳзаи манзур карда шуд ва акси хотиравӣ бо президенти федератсияи ҷудои тоҷикистон ҷоизадори медали биринҷии бозиҳои олимпӣ ва ғолибони вазни то 81 килограмм ҷараён гирифт. басо рамзист ки ин чеҳраҳо аз мадди назар ҳаргиз дур намемонанд ва акнун ба самти такмили маҳорат ва омодагӣ ва сафарбарии онҳо ҷиҳати муаррифии ватани маҳбуби мо дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам таваҷҷӯҳ ва корҳои саривақтӣ сомон дода мешаванд.